기도합니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 1학기 마지막 시간까지 하나님의 은혜 가운데 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун бурхан эцэг минь таны нэгүслийн дагуу таны нэгүсэл дотор нэг семестрийн турш нэг удирдлагын турш суралцах боломжийг өгсөн талархаж байна. 하나님께서 우리 사랑하는 모든 신학생들 더욱 사랑해 주시고 하나님이 은혜와 축복 가운데 살게 해 주시옵소서. Хайртай бүхэл оюутнуудаа та өөрөөж таны өрөөл дотор таны ивэл дотор амьдрахад та туслаарай. 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨닫게 해 주시옵소서. Энэ цаг мөчид ч гэсэн бурхан таны үгийг сайн сонсоод бас сайн ойлгоход та туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 자, 아멘. 호세아 7장 8절입니다. За Хосea 7-гийн 8 дугаар ишлэл. Хосea 7-гийн 8. 예, 세 번째 대지입니다. За энэ маань болохоор 3 дахь сэдв маань байгаа. 예, 이스라엘이 열방과 혼합된 죄를 책망함. Израилийн бус харь үндэстнүүдтэй холилдсон гим нүглийг нь зэмлсэн. 이스라엘 백성들이 열방 우상 섬기는 이방 나라와 연합이 된 그 죄를 하나님이 책망하신다 그 말이죠. Бурхан Израилийн ард түмнийг тийм ээ хиймэл шүтэн шүтдэг харь үндэстнүүдтэй нэгдсэнийг тийм ээ нэгдэх гэх үү холилдсон нэг ёсны бузардсан байдлыг хараад зэмлсэн байна. 8절부터 12절까지입니다. 8-аас 12 дугаар ишлэл. 자, 8절 읽어보세요. За 8 дугаар ишлэл. Эфраим нь өөрийгөө ард түмнүүдтэй холсон. Эфраим нь эргүүлэгдээгүй талах мэт болжээ. 이스라엘이 열방과 혼잡되니 뒤집지 않는 전병이라고 했습니다. За Израилийг тийм ээ өөрийгөө ард түмнүүдтэй холилдсон бөгөөд түүнийг эргүүлээгүй талах мэт болжээ гэсэн. 이 뒤집지 않는 전병은 이제 우리가 먹을 수가 없죠. За энэ эргүүлээгүй талах бол тийм ээ бид нэр энэ талахыг идэж чадахгүй. 한쪽은 너무 익어서 완전히 너무 익어서 탔기 때문에 먹을 수가 없고. Энэ нь болохоор яагаад идэж чадахгүй юм бэ гэх юм бол нэгтэл нь хит их болоод түлэгдсэн байгаа учраас идэж чадахгүй бид нар. 한쪽은 굽지 않아서 먹을 수가 없습니다. харин нөгөө тал нь болохоор болоогүй учраас түүнийг бас идэж чадахгүй байна. 예. 이와 같이 뒤집지 않는 전병은 이렇게 사람이 먹을 수 없는 그런 식물입니다. 그런 전병입니다. За тэгвэл үүнтэй адилхан тэр нэгтэл нь эргүүлээгүй гэдэг маань тийм ээ идэж чадахгүй гэсэн үг байгаа бөгөөд тэр бол нэг ёсны энэ нь тэр гим нүгэл нь бол гим нүгэл нь болохоор халдварт өвчнөд адилхан гэсэн үг тэр зүйлс нь. 예, 이와 같이 이스라엘 백성들이 하나님만 믿고 의지하고 하나님의 말씀을 지키지 않고 이방 나라와 혼잡이 되니까 하나님께서 이스라엘 백성이 뒤집지 않는 전병같이 아주 쓸모가 없는 백성이 되었다 그 말입니다. За тэгээд энэ бурхан тийм ээ энэ Израилийг энэ эргүүлээгүй талахтай адилхан эсвэл энэ халдварт өвчнөдтэй адилхан хэрэглэхийн аргагүй ашиглахын аргагүй ийм ард түмэн боллоо үндэстэн боллоо гэж бурхан хэлж байгаа. 하나님을 믿노라 하면서도 이 세상 세력을 의지하는 자는 이 뒤집지 않는 전병과 같다 그 말입니다. Бурханд итгэдэг гэсэн хэрнээ тийм ээ итгэдэг гэсэн хэрнээ энэ дэлхийн ертөнцид найдаад байх юм бол энэ нь тэр нөгөө эргүүлэгдээгүй тэр талхтай адилхан байх нь. 우리 예수 믿는 성도들은 잘 익은 그런 전병에 대해서 하나님과 사람들에게 기쁨을 드리는 잘 익은 전병이 되어야 됩니다.
За тэгвэл бурханд итгэдэг тийм ээ. Бурханы ард түмэн бол аль талаасаа маш сайн болсон одоо тийм ээ амттай тэр талах болох хэрэгтэй байна. 나는 정말 예수 믿는 것이, 내가 예수 믿는 것이, 내가 하나님을 섬기는 것이 정말 하나님을 기쁘게 하는가? Би энэ Есүст итгэж байгаа маань тийм ээ. Би бурханд итгэж байгаа маань үнэхээр бурханыг баярлуулж чадаж байна уу гэж. 예. 또 정말 사람들에게도 이렇게 기쁨을 드리고 사람들에게도 유익한가? Үнэхээр би хүмүүст хүртэл тийм ээ ашигтай байж хүмүүст хүртэл одоо баяр хөөргийг хуваалцдаг ийм одоо ашигтай байж чадаж байна уу гэж. 하나님께도 영광을 드리고 사람에게도 기쁨을 드리는 이런 성도들이 되어야 됩니다. Бид нар бурханд чалдрыг өргөдөг. За бас хүмүүст ч хүртэл одоо тэр алдрыг тийм ээ баяр хөөргийг хуваалцдаг ийм одоо одоо хүмүүс болох хэрэгтэй. Итгэгч нар болох хэрэгтэй. 로마서 14장 한번 찾아봅니다. Ромын 14-р бүлэг, 로마서 15장, за 15-р бүлэг, 14장 18절입니다. 14-ийн 18, 14-ийн 18, 14장 18절 읽어보세요. Ром 14-ийн 18. Учир нь Христэд ийхүү үйлчлдэг хүн бурханд таалагдж хүмүүсээр сайшаагдана гэсэн. 예, 이 그리스도를 섬기는 성도들은 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 이 칭찬을 받는 이런 성도가 되어야 됩니다. Энэ Христэд итгэдэг, Христэд үйлчлдэг хүмүүс бол бүгдээрээ тийм ээ бурханд тааламжтай бас хүмүүс сайшаагддаг ийм итгэгч нар болох хэрэгтэй байна. 그런데 이스라엘 백성들은 하나님을 기쁘시게 하지도 못하고 사람들에게도 칭찬을 받지 못하는 아주 쓸모없는 그런 전병이 되었다 그 말이에요. Гэтэл Израилийн ард түмэн болохоор яасан бэ гэх юм бол бурханд ч таалагддаггүй, тэр ард түмэнд ч хэрэггүй, одоо таалагддаггүй ийм одоо хэрэггүй ард түмэн болж хэрэггүй тал болон хувирсан байна. 우리가 하나님을 섬기는 것은 하나님을 기쁘시게 하는 거예요. 사람들에게도 칭찬을 받는 것이. 이것이 하나님을 바로 섬기는 것입니다. Бид нар бурханд үйлчилж байгаа маань тийм ээ. Хүмүүст одоо сайшаагдаад зогсохгүй бурханд тааламжтай ийм одоо үйлчлэл байх нь. 자, 그러면 호세아 7장 9절 읽어보세요. За тэгээ Хосея 7-гийн 9-р ишлэл харийнхан түүний хүч чадлыг цөлмөх боловч тэрээр үүнийг мэддэггүй. Мөн өөр дээр нь буурал цацагдсан байхад ч тэр үүнийг мэддэггүй гэсэн. 네, 이 9절 말씀은 이스라엘 백성들이 이방 나라에게 이 침략을 당하여 망하여도 자신들의 죄를 회개할 줄 모른다 그 말입니다. Энэ үг нь юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол Израилийн ард түмэн өөр улс оронд эзлэгдэж мөхөж байгаа ч гэсэн өөрсдийнхөө гим нүглийг мэдэхгүй гэсэн үг байна. 아직 이스라엘 백성들이 하나님을 믿고 의지하지 않고 우상을 믿고 의지하다가 하나님의 심판을 받게 된 것입니다. Үүнтэй адилхан Израилийн ард түмэн бурханд тийм ээ итгэх биш тэр хүмүүст итгэж найдаж явж байгаад бурхны шийтгэлийг хүртэх болно. 이것이 이스라엘이 이방의 나라에게 삼킴을 당했다고 했습니다. За тэгээд үүнийг болохоор Израилийн одоо Израилийг тийм ээ харь үндэстнүүдэд залгигдаж цөлмөгдөх болно гэж хэлсэн байна. 그럴지라도 이스라엘은 자기들의 죄를 깨닫지 못하고 회개할 줄 모른다 그 말이에요. Хичнээн тэгсэн ч гэсэн Израильчууд тийм ээ өөрсдийн гим нүглийг гимшихгүй өөрсдийгөө мэдхгүй байна гэж хэлж байгаа. 오늘날 우리 주변에도 예수 믿는 사람들 가운데 이렇게 하나님을 믿지 않고 세상을 믿고 의지하다가 많은 고난을 당하는 거. 그런데도 전혀 깨닫지 못합니다. Тэгээ өнөөдөр үйлчлсэн бидний эргэн тойронд тийм ээ одоо бурханд найдахгүй өөр одоо бусад зүйлсэд найдаж агаад одоо тэр бурханд найдахгүй байж агаад өөрийгөө мөхөж байгаагаа одоо сүрч байгаагаа мэддэггүй ийм одоо мэддэггүй хүмүүс байдаг байна.
우리가 하나님을 섬기다가 어려운 일을 당하고 정말 곤란한 일을 당할 때에 아, 하나님 앞에서 내가 무슨 죄가 있는가, 내가 하나님의 뜻을 불순종한 것이 있는가, 그걸 잘 찾아봐야 됩니다. Аха. Бид нарт ямар нэгэн хүнд хэцүү асуудал тохиолдох ч юм уу тийм ээ ямар нэгэн зүйл тохиолдох юм бол бид нар эхлээд өөрийгөө надад ямар нэг асуудал байна уу надад тийм надад өөрөө мэдгүй үйлцэн тэр гим нүгэл тэр байна уу гэдгийг эхлээд өөрөөсөө эхэлж хайх хэрэгтэй байна. 다윗은 다윗은 아주 경건한 그러한 신앙을 갖고 살은 사람입니다. 다윗. Давид бол одоо тийм ээ маш одоо бурханлаг тийм ээ итгэлээр одоо амьдарч байсан тийм нэгэн 네. байгаа. 우리가 시편 119편 67절 한번 봅시다. Бүгдээрээ дуулал 119-ийн 67 시편 119편 67절. 119-ийн 67 이 다윗이 이 고난을 당할 때에 이 다윗은 고난을 당할 때에 자신이 그릇 행한 것, 하나님 앞에 그릇된 것을 찾아서 회개하고 고쳤습니다. аха Давид өөрт нь ямар нэгэн асуудал тохиолдох юм бол тийм ээ өөрийнхөө алдаа зөрчлийг хайж тэр бурхны өмнө тэр алдаа зөрчлөө гимшиж байсан. Шипион 119편 67 67절. За дуулал 119-ийн 67 дугаар ишлэл. 고난 당하기 네. 고난 당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지켜나이다 하고 회개합니다. За тэгвэл энэ дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол зовж шаналхынхаа өмнө би буруу зүг рүү явсан байжээ. Харин одоо би таны үгийг сахин биелүүлдэгэ гэж хэлсэн. 하나님은 사랑하는 백성을 고난 가운데서 회개시켜서 하나님의 말씀을 잘 지키도록 하십니다. Бурхан өөрийн хайртай ард түмнийг гимшүүлэн тийм ээ гимшилт дуудан түүнийг бурханы үгийн дагуу бурханы үгийн дагуу явуулдаг байна. 이것을 깨달은 다윗은 71절 시편 119편 71절에 또 이렇게 고백하고 있습니다. Үүнийг ойлгосон Давид тийм ээ буцаад 71-р ишлэл дээр ингэж бас өчөж байгаа. 고난 당한 것이 내게 유익이라고 고백합니다. Юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол миний зовж шансан нь таны зарилгуудыг сурах болсон нь надад тустай гэж хэлсэн байна. 이로 말미암아 내가 주의 율례들을 배우게 되었나이다 고백합니다. За тэгээд зовж шансан нь тийм ээ таны зарилгуудыг сурах болсон надад тустай гэж хэлсэн. 이 주의 율례라는 것은 주님의 기뻐하시는 뜻을 말합니다. Тэгвэл эзний тэр тийм ээ зарилгууд гэж. Тэр бурхны тэр зарилгууд гэдэг маань юу хэлж байгаа юм бэ? Бурханд тааламжтай тэр хүслийг, бурхны тэр тааламжит хүслийг хэлж байгаа. 그런데 이스라엘 백성들은 이걸 깨닫지 못하는 거예요. Гэтэл Израилийн ард түмэн үүнийг ойлгож чадахгүй байна. 그들이 하나님의 심판을 받아서 망하게 되었어도 전혀 자신들의 죄를 깨닫지 못하고 회개할 줄 모르는 것입니다. Эднэр өөрсдөө тийм ээ гим нүгэл үүдэж өөрсдөө буруу үйлдээд тэгээ түүнийхээ шийтгэлийг авч байгаагаа ерөөсөө ойлгож мэддэггүй. 그러니까 이 존귀의 천하, 그 시편 49편 20절에 보시면 우리가 또 한번 그 말씀을 봐야 됩니다. За тэгвэл дуулал 49-р 49편 49편 20절. 20. За дуулал 49-ийн 20 дээр харах юм бол 한번 읽어보세요. за унши агуу хүндэтгэлтэй боловч ухаарлгүй хүн бол мөхөх адгуустай адил юм а гэсэн. 존귀 하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승과 같다 그랬어요. Агуу хүндэтгэлтэй боловч ухаарлгүй хүн бол мөхөх адгуустай адил юм гэсэн. 그 이스라엘 백성들이 하나님께서 거룩한 하나님의 백성으로 선택하시고 하나님이 구원해 주시고 하나님이 율법을 주시고 많은 은혜를 주셨는데 전혀 깨닫지 못하는 거예요.
Израилийн ард түмнийг тийм ээ бурхан өөрөө сонгоод тэднэрт өөрийн хуулийг бас тэдний гэрийг тэднэрт гэрээгээ өгөөд тэднэрт үгээ өгсөн боловч тэд нар энэ Израилийн ард түмэн ерөөсөө ойлгоогүй. 자, 이 깨닫지 못하는 백성이라는 것은 이성 없는 짐승과 같다 그 말이에요. Тэгвэл 전혀 энэ 깨닫지 못. аха, ойлгохгүй байна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол энэ өөрийн гэсэн оюун ухаан тэр ухамсаргүй араатан амьтантай адилхан гэсэн үг байна. 그래서 하나님은 우리들에게 깨닫는 마음을 주셔야 돼요. Тийм учраас бурхан биднэрт тэр ойлголтын сүнсийг тийм ээ өгөх хэрэгтэй байна. 이 깨닫는 마음을 달라고 기도해야 됩니다. Тийм учраас бид нар ойлголтын сүнсийг өгөөч гэж залбирах хэрэгтэй. 예, 자신들의 죄를 깨닫고 그 죄를 회개하고 돌이켜서 하나님께 돌아오는 거예요. Өөрсдийн гим нүглийг ойлгоод тэр гим нүглээ гимшээд бурханы өмнө буцаж ирэх хэрэгтэй байна. 이사야 55장 한번 봅시다. Исая 55 дугаар 55장. бүлэг. 55장. Исая 55-ийн 55장 5절, 6절. 5 6 55-ийн 5 6. 자, 6절부터 6절, 7절 봅시다. За 6 7 дугаар ишлэлийг уншия. 6 7. 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라 그랬어요. За тэгвэл юу гэж өнөөх юм бол 6 дугаар ишлэл дээр олдож болох үед нь эзнийг хайхтун, түүнийг ойр байгаа дээр нь дуудагтун гэсэн. 악인은 그의 길을, 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라 했습니다. За тэгэд хилэнцэд нь өөрийн замаа, шудраг бус хүн нь өөрийн бодол санаануудаа орхиод эзэн рүү эргэх болтугай гэсэн. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께로 돌아오라. 그가 너그럽게 용서하시리라 했습니다. Түүнийг тэр өрөвдөн бидний бурхан руу эргэхтэн учир нь тэр өгөөмрөөр уучлана гэсэн ба. 이와 같이 하나님의 백성들이 고난이 올 때에, 환난이 올 때에 자신들의 죄를 깨닫고 회개하고 그 죄를 버리고 하나님께 돌아오라는 겁니다. Тийм учраас юу ч хийсэн бэ гэх юм бол тэдний гимшээд бурханы өмнө тийм ээ өөрсдийн гим нүглээ хүлээн зөвшөөрөөд бурхан руу буцаж ирээрэй гэж хэлсэн ба. 그러면 그가 긍휼히 여기신다는 겁니다. Хэрвээ тэгэх юм бол тэр өрөвднө гэж хэлсэн. 그러면 하나님께서 너그럽게 용서하신다는 겁니다. Хэрвээ тэгэх юм бол бурхан тэднийг өгөөмрөөр өршөөж уучлана гэсэн ба. 그런데 이스라엘 백성들은 전혀 회개할 줄 모르고 Гэтэл 하나님 앞에 Израилийн ард 돌아올 түмэн 줄 모릅니다. ерөөсөө тийм ээ гимшиж мэдгүй бурханы өмнө одоо ирэхгүй байсан ба. 그러니 하나님이 얼마나 슬퍼하시겠습니까? 하나님. Тийм учраас тэгэхэд тийм ээ бурханы хичнээн их одоо гонниглаж гэх үү одоо гашуудах болоо. 자, 그래서 호세아 7장 9절 그 내용이 이렇게 하나님의 간절한 이런 말씀으로 호소하고 있는 겁니다. За тийм учраас бурхан ингэж 9-р ишлэл дээр тийм ээ Хосея 7-гийн 9-р ишлэл дээр хичээнгүүлэн гэхүү тэднэрт одоо ингэж хэлж анхааруулж байгаа. 자, 이 백발이 무성할지라도 알지 못한다 그랬어요. За тэн дээр харах юм бол бас ингэсэн тийм ээ мөн өөр дээр нь буурал ус цацагдсан байхдаж тэд үүнийг мэддэггүй гэсэн. 네. 이게 나이가 많아도 깨닫지 못하는 거예요. Энэ нь болохоор өндөр настай болсон ч гэсэн тийм ээ ойлгож ухаарч чадахгүй байна гэж хэлсэн байна. 많은 환난을 당해도 그걸 깨닫지 못한다 그 말이에요. Маш их зовлон гуниг амссан ч гэсэн түүнийг ойлгож чадахгүй гэсэн байна. 10절 호세아 7장 10-р 10절 ишлэл 10-р ишлэл 읽어보세요. Хосея 7-гийн 10-р ишлэл. Хэдийгээр Израилийн бардамнал нь өөрийнхөө эсрэг гэрчилдэг боловч тэд өөрсдийн бурхан эзэн рүү буцаж ирсэнгүй. Энэ бүгдийн төлөө түүнийг хайсанчгүй гэсэн. 이스라엘의 교만은 그 얼굴에 드러났다고 합니다. Израилийн бардамнал нь тийм ээ түүний нүүрэн дээр илчлэгцээ гэж хэлж байгаа. 예, 그 얼굴에 이 증거가 된다는 것입니다. Тэр нүүр нь болохоор тийм ээ түүнийг гэрчилнэ гэж хэлж байна. 네, 그 얼굴의 증거라는 것은 명백하다. 그 증거가 명백하다 그 말이에요. 확실하다 그 말입니다. Тэр нүүрийг нь
одоо өөрийнхөө эсрэг гэрчилдэг гэж. Тэгвэл энэ гэрчлэнэ гэдэг нь юу гэж хэлж байгаа юм бол түүний гэрчлэлд баттай үний юм а гэсэн үг. 이 마음의 교만이 얼굴로 드러납니다. Тэр зүрх сэтгэлийн бардам байдал тэр нүүр царайнд илэрч харагддаг. 그 얼굴에는 눈이 있지 않습니까? Нүүр царайнд маань одоо бидний нүд одоо байдаг тийм ээ, нүүрэнд маань. 하나님은 교만한 눈, 이 교만한 눈을 하나님은 아니 미워하신다고 했습니다. Бурхан тэр бардам нүрийг, бардам харцыг тэр одоо үзэн яддгаа гэж хэлсэн. 이스라엘 백성들이 회개하지 않고 하나님께 돌아오지 않으니까 그 얼굴에 교만한 것이 확실하게 드러나고 있다는 것입니다. Израилийн ард түмэн Бурханы өмнө гимшихгүй тийм ээ, буцаж ирэхгүй байгаа учраас тэдний бардамл нь одоо тэнд бол маш тодорхой ил тод харагдаж байгаа. 예. 이스라엘 나라가 이렇게 다 망하여 가도 그 나라가 하나님을 찾지 않는다는 것입니다. Израилийн улс орон хичнээн тийм ээ одоо мөхөж байгаа боловч тэд нэр өөрсдийнхөө тэр мөхөж байгаагаа ч мэдэхгүй гэсэн. 예. 하나님께 도움을 구하지도 않는다는 것입니다. Бурханаас тусламж гуйхгүй гэсэн үг байна. 예. 그들이 이 모든 환난을 당하여도 하나님께 돌아오지 아니하며 하나님께 도움을 구하지 않는다 그 말이. Бид нар энэ нэг зовлон зүдгүүрийг амссан ч гэсэн Бурханаас гуйхгүй бөгөөд Бурханы өмнө буцаж ирэхгүй гэсэн байна. 이것이 하나님의 마음을 아주 슬프게 하는 것입니다. Энэ Бурханы зүрх сэтгэлийг маш их уйтгар гуйдагтай болгодог байна. 이 하나님의 마음을 우리가 좀 알아야 되는데 하나님의 마음을 알아야 돼. Бид нар Бурханы тэр зүрх сэтгэлийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. 우리가 하나님의 마음을 알 수 있는 게 바로 성령입니다. Бид нар Бурханы тэр зүрх сэтгэлийг мэдэж болох арга бол ариун сүнс байна. 근데 우리가 이 성령을 통해서 하나님의 마음, 하나님의 뜻을 우리가 분별할 수가 있는 거예요. Тийм учраас бид нар энэ ариун сүнсээр дамжуулан Бурханы сэтгэл болоод Бурханы хүслийг бүгдийг нь ялгаж мэдэх болно. 자, 우리가 고린도 전서 2장 한번 보겠습니다. Бүгдээрээ 1-р Коринтын 2-р бүлэг. 고린도 전서 2장 1-р Коринт 2-р бүлэг. 자, 2장 몇 절이냐? 자, 2장 9절. 2-ын 9-р ишлэл. 9절부터 자, 12절까지 한번 봅시다. 9-өөс 12-р ишлэл. 2-ын 9-өөс 12-р ишлэл. 네, 읽어보세요. За 9-өөс 12-р ишлэл уншия. Гэвч нүдэнд үзэгдээгүй, чихэнд сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг Бурхан өөрийн хайрладаг хүмүүст бэлджээ. Гэвч Бурхан үүнийг сүнсээр бидэнд илчилсэн юм. Учир нь сүнс бүх зүйлийг тэр байтугай Бурханы гүн юмсэгч гэсэн нэвтэлтийг ажгав. Учир нь хүний дотор буй сүнснээс нь өөр хүний бодол санааг хэн мэддэг вэ? Түүнчлэн Бурханыг Бурханы сүнсээс өөр хэн ч мэддэггүй. Бурхан бидэнд үнгүй өгсөн юмсыг мэдхийн тулд бид ертөнцийн сүнсийг бус харин Бурханаас ирсэн сүнсийг хүлээн авсан юм аа. 네. 자, 이 10절 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨다 했습니다. Тэгвэл 10-р ишлэл дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол гэвч Бурхан үүнийг сүнсээр бидэнд илчилсэн гэж хэлсэн байна. 예, 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하신다 그래. За тэгээд сүнс бол учир нь сүнс бүх зүйлийг тэр байтугай Бурханы гүн юмсыг ч гэсэн нэвтэлдэг гэсэн байна. 네, 우리가 이 하나님의 영을 통해서 하나님의 깊은 그 뜻을 우리가 알 수가 있고 분별할 수가 있는 것입니다. Бид нэр энэ Бурханы сүнсээр дамжуулан тийм ээ тэр гүн зүйлсийг илүү тэр гүн тийм ээ одоо даалд байгаа зүйлсийг бид нар илүү мэдэж авч чадах нэ. 그런데 이스라엘 백성들은 참 전혀 성령 없이 육신의 생각으로만 하나님의 일을 오히려 대적하고 있는 것입니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн тийм ээ ямар ч өөрийн бодол санаагүйгээр Бурханы ажлыг одоо Бурханы ажилд эсэргүүцэж байдаг байна. 우리가 유다서 한번 보겠습니다. 유다서. За бүгдээрээ Юда 유다서 1장 Юда 1-ийн
음. 자, 요단이기. 유다 1장 1장 10, 19절입니다. 19-р эшлэл Юдас 1-ийн 19. 자, 이 사람들은 분열을 일으키는 자며 육에 속한 자며 성령이 없는 자니라 그랬어요. Энэ хүмүүс хагарал гаргадаг бөгөөд зөвхөн өөрөөрөө байдаг. Тэдэнд сүнс алгаа гэсэн. 예. 자, 이 사람들은 어떤 사람들이에요? 16절. 16절. Энэ хүмүүс ямар хүмүүс вэ гэх юм бол 16 дугаар ишлэл дээр. 예. 이 사람들은 원망하는 자며 불만은 토하는 자며 그 정욕대로 행하는 자라. 그 입으로 자랑하는 말을 하며 이익을 위하여 아첨하느니라 그랬습니다. Мгм. За тэгвэл 16 дугаар ишлэл дээр нь юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол тэд бол дургуйцсан бувтнагсад бөгөөд сэв хайн хүсэл тачаалын хойноос явдаг юм. Тэдний ам нь бардамнан сайрхаж ашиг харан бусдыг зусарддаг ажээ гэсэн. 예. 자, 그리고 10절 한번 봅시다. 10절. За тэгээд 10 дугаар ишлэл дээр нь 이 사람들은 무엇이든지 그 알지 못하는 것을 비방하는도다. 또 그들은 이성 없는 짐승같이 본능으로 하는 그것으로 멸망한다 그랬어요. за тэгээд 10 дугаар ишлэл дээр харин эдгээр хүмүүс нь өөрсдийн ойлгодоггүй зүйлсийг доромжлон гутаадаг бөгөөд харин ухаангүй адуус шиг төрлөх зөнгөөр мэдж авдаг юмсаар өөрсдийгөө ялзруулдаг ажээ гэсэн. 예, 이스라엘 백성들이 이성 없는 짐승같이 본능으로 육신의 본능으로 하나님을 알지 못하고 하나님을 뜻을 거역하고 멸망하는 짐승같이 이렇게 나간다는 것입니다. Эдгээр хүмүүс бол тийм ээ одоо мөхөж тийм ээ үгүй болох адуустай адилхан бөгөөд тэд нар ямар ч өөрийн гэсэн бодол санаа ухаан байдгүй байна. 자, 호세아 7장 11절 보겠습니다. За Хосea 7-гийн 11 руу буцаад очие. Тиймээс 자, Ифраим нь ухаангүй тэнэг тагтаа мэт болжээ. Тэд 자, Египтийг дуудаж Асир руу явдгаа гэж. 자, 에브라임, 여기 에브라임은 북이스라엘을 말합니다. За Эфраим гэхээр Израилийг хэлж байгаа. 마치 에브라임은 어리석은 비둘기 같이 지혜가 없다고 이렇게 책망하십니다. За тэгээд Эфраимыг болохоор одоо тагтаа шиг тийм ээ одоо юу гэсэн бэ гэхээр тагтаа шиг ухаангүй тэнэг гэсэн байна. 자, 어리석은 비둘기 같이 지혜가 없다. 이게 무슨 Одоо 말입니까? тэгвэл ухаангүй тэнэг тагтаа шиг гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? 이 어리석은 비둘기가 먹이를 먹기 위해서 날아가다가 그 그물에 걸려서 잡힌다는 것입니다. Тэгвэл энэ ухаангүй тагтаа бол тийм ээ хоол хүнснийхээ хойноос явж байгаад нөгөө торонд орооцолдож одоо баригддаг гэсэн байна. 예, 이 어리석은 비둘기는 자기가 그물에 걸려서 죽을지도 모르고 눈에 보이는 그 먹이만 보고 그 들어갔다가 그물에 걸려서 죽게 된다는. За тэгвэл мунхаг тийм ээ одоо тагтаа гэдэг бол тийм ээ одоо зөвхөн хоол хүнсэл харж явж байгаад тэр нөгөө ямар юм бэлээ торонд одоо орооцолдож өгдөг байгаа. 어리석은 비둘기 같이 지혜가 없어서 애굽을 향하여 부르짖는다는 것입니다. Мунхаг тэр тагтаа шиг тийм ээ одоо Египт рүү хандаж Египтийг дууддаг гэсэн байна. 예, 그리고 앗수르로 도움을 청하러 간다는 것입니다. За тэгээд Асираас тусламж гуйхаар явдгаа гэж хэлсэн байна. 어리석은 비둘기처럼 이스라엘 백성들은 자기들이 오히려 망할 줄 모르고 애굽을 향하여 부르짖으며 아수르로 도움을 청하러 간다는 말이에요. За тэгвэл энэ тийм ээ Эфраим боёо Израиль тийм ээ одоо мунхаг тагтаатай адилхан тэр Асираас одоо тусламж гуйхаар явж Египтийг тийм ээ туслаач гэж дууддгаа гэж хэлж байгаа. 나라가 어려울 때에 하나님을 찾고 구해서
이 살 길을 찾는 지혜가 없다는 것입니다. Улс орон хүнд хэцүү байх тусам бурхнаас гуйж тийм ээ улс орныг аврах тэр тусламжийг бурхнаас гуйх тэр мэрэгүү ухаан байхгүй байна гэсэн үг. 오히려 애굽의 원조를 구하고 아수르의 도움을 찾는 것은 에, 어리석다는 것입니다. Тийм учраас эсэргээрээ тийм ээ тэд нар одоо Египтээс болон Ассираас тусламж гуйж байгаа нь мунхаглал юм а гэж хэлж байна. 마치 비둘기가 먹이를 찾다가 그물에 걸려 잡히는 그런 어리석은 비둘기와 같다 그 말이에요. За тэгвэл тэр маань одоо тийм ээ тэр тагтаа бол хоол хүнсээ хайж явж байгаад тэр торонд тэглэж тийм ээ торонд баригдаж байгаа одоо мунхаг тагтаатай адилхан гэж хэлж байна. 이것은 오늘날에도 예수 믿는 성도들이 하나님을 믿고 의지하지 않고 세상의 그 욕심에 끌려서 들어갔다가 그만 죄에 걸려서 망하는 것을 말합니다. Тэгвэл энэ маань юу хэлээд байна гэх юм бол өнөө үед хүмүүс тийм ээ эд баялаг тэр одоо материалын зүйлсийг хайж явж байгаад материалын зүйлсийн хойноос явж байгаад тэр дэлхийд уусан автаж орохыг хэлж байна. 그 욕심이 잉태하면 죄를 낳고 죄가 장성하면 사망을 낳는다고 했어요. Тийм учраас тэр шунал биелэлээ олох юм бол нүглийг төрүүлж нүгэл төрөх юм бол одоо үхэлд хүрдэгэ гэсэн баг. 이렇게 하면 돈 많이 벌 수 있어. 저렇게 하면 성공할 수 있어. 이렇게 세상 사람들의 말을 듣고 욕심을 냈다가 그만 다 잃어버리고 나중에 가정도 파탄되고 아주 비참한 결과를 맞는 이런 사람들이 많이 있습니다. 아하. Ингэж байгаад тийм ээ одоо амжилтанд хүрнэ. Ингэх юм бол би илүү сайн явна гэж одоо буруу бодсноосоо болоод эцэстээ тэр мөхлийн зам руу явдаг хүмүүс одоо маш их байдаг. 사람이 보기에 좋게 보이는 거, 사람이 보기에 아름답게 보이는 거, Хүний 그 нүдэнд 속에는 тааламжтай харагдаж байгаа зүйлс, хүний нүдэнд одоо сайхан харагддаг зүйлс бол 그런 올무가 있어요. 그 속에 올무가 있습니다. түүний дотор бол одоо тэр урх занг бэлэн байж байгаа байна. 그 올무의 마귀가 올무에 걸려서 잡기 위해서 세상에 욕심을 가지고 좋게 보이고 아름답게 보여서 탐을 내게 해가지고 결국은 올무에 걸리게 합니다. Түүнийг нь сатан ашиглаж тийм ээ тэр дэлхийн нүд харцад одоо дэлхийд сайхан харагдаж байгаа зүйлс дэлхийн ертөнцийн гоё сайхан зүйлсээр бид нарыг залилж мэхлэж одоо бид нарыг заль мэхэндээ унгаахыг хүсдэг байна. 이와 같이 이스라엘 백성들이 참 어리석게 하나님을 믿고 의지하지 않고 아수르나 그 애굽의 도움을 청하러 갔다가 그만 거기에 큰 환난을 당하고 있다는 것입니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн үүнээс болоод тийм ээ энэ замаар явж байгаад одоо тэр Египт болон Ассирийн тэр заль мэхэнд орж унаж маш их зовлон амсах болно гэж хэлж байна. 자, 우리는 하나님을 믿고 의지하는 이 지혜를 가지고 살아야 됩니다. Бид нар бурханд итгэж найддаг энэ мэрэгүү ухаанаар амьдрах хэрэгтэй. 자, 우리 잠언 우리가 잠언을 배웠는데 잠언 우리가 29장 한번 봅시다. Сургаалт төгс 29-р бүлэг. 잠언 29장 Сургаалт төгс 29-р бүлэг. 자, 29장 26절 26. 25절과 26절. За 25 26. 잠언 Сургаалт төгс 29장 25절 26절 읽어보세요. За сургаалт төгс 29-ийн 25 26. Хүний айдас болвас занга юм. Харин эзэнд итгэдэг хүн өргөмжлөгдөн. Олон хүн удирдагчийн ивэлд багтахыг зорддог. Харин хүмүүнд хэрэгтэй зөв шударга ёс эзнээс ирдэг. 우리가 이 말씀을 전에 배우지 않았습니까? Бид нэр энэ үгийг өмнө нь сурсан байгаа тийм ээ. 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되는 이유. 여호와를 의지하는 자는 안전하리라 그랬어요. Хүнээс айж имээдэг нэгэн бол одоо
Залим ихэн доонно харин бурханд итгэдэг нэгэн бол одоо аюулгүй амар байх болно гэсэн. 예, 이 주권자에게 은혜를 구하는 자가 많지만 사람의 일의 작정은 여호와께로 말미암는다 그랬어요. За тэгээд энэ дээр юу гэсэн бэ гэх юм бол олон хүн тийм ээ удирдагчийн ивэлд багтахыг зорддог. Харин хүмүүнд хэрэгтэй зөв шударгаас эзнээс ирдэг гэсэн. 예. 자, 우리가 시편 146편 봅시다. За дуулал 146 자, 시편 146편 3절부터 5절까지. 146-гийн 3-аас 5 дугаар ишлэл. 읽어보세요. Дуулал 146-гийн 3-аас 5 дугаар ишлэл. Ноёдод бүү итэг, авралгүй хүний хүүдэж бүү итэг. Түүний сүнс гарч явдаг бөгөөд тэрээр газар шороо руу буцдаг. Яг тэр өдөр түүний бодлууд мөхдөг. Яаковын бурхныг өөрийн тусламж болгон өөрийн бурхан эзэнт найдагчид юутай 열үүлтэй вэ? 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼고 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자가 복이 있다 그랬어요. Яаковын бурхныг өөрийн тусламж болгон тийм ээ түүнд итгэдэг хүн хичнээн 열үүлтэй вэ гэсэн байна. 예, 그러니까 이 기인들, 높은 사람들, 이런 기인들을 의지하지 말고 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말라는 거예요. Тийм учраас юу гэсэн бэ гэх юм бол тэр одоо эрх мэдэлтэй тэр ноёдод итгэлгүйгээр тэр туслах чадах тийм ээ туслах чадахгүй тэр хүмүүст биш харин бурханд итгэе гэж хэлсэн байна. 이스라엘 백성들이 이와 같이 도울 힘이 없는 그 아수르나 애굽을 의지하려 했다가 그 사람들에게 오히려 나라를 다 빼앗기고 맙니다. Израилийн ард түмэн Асир болон бусад одоо Асир болон бусад хүмүүст найдаж байгаад тэр улс орноо одоо алдах аюулд орж байгаа. 그럼 이 몽골도 여러분들이 잘 기도 많이 해야 돼요. 몽골을 위해서. 몽골도 하나님을 믿고 의지할 수 있는 나라가 돼야 됩니다. Тийм учраас та нар ч гэсэн тийм ээ бурхны өмнө Монголын төлөө маш сайн залбирах хэрэгтэй. Бурханд итгэж найдаж чадах ийм улс орн болохын төлөө. 외국을 너무 의지하고 거기에 도움을 구하려고 너무 하면 오히려 나라에 큰 해가 된다 그 말이에요. Гадаад улс оронд хит их найдаж итгэх юм бол эсэргээрээ тийм ээ биднэрт одоо тэр сайн тусдсан болж чадахгүй гэсэн үг байна. 이스라엘 백성들이 하나님만 믿고 의지하고 살았으면 하나님이 안전하게 지켜주시고 모든 원수의 대적들을 다 물리쳐 주시고 이렇게 평안한 가운데 살아갈 수가 있었던 것입니다. Израилийн ард түмэн ингэж тийм ээ зөвхөн бурханд итгэж найдан амьдарч байсан бол бурхны амар амгалан дотор тэд нар байж чадах байсан. 여러분 나라를 위해서 기도해야 됩니다. Тийм учраас та нар улс орныхоо төлөө маш сайн залбирах хэрэгтэй. 나라가 하나님을 믿고 의지하고 Улс орн бурханд итгэж найдаж 하나님의 도움을 찾고 бурхны тусламжийг гуйж 하나님을 섬겨야 됩니다. бурханд үйлчлэх хэрэгтэй. 그러면 살고 번성하고 그 나라를 Тэрээр тийм 하나님이 бол 축복해 амьдарч 주십니다. улам илүү тийм ээ одоо улам илүү тэр өнөр өтгөн баян болж тэр бурхан ингэж тэднийг өрөөх болно. 하나님만 믿고 의지하고 하나님을 잘 섬기면 신기하게도 하나님이 그 나라를 이렇게 잘 되게 해주고 이렇게 번성케 해주십니다. Ингэж бурханд сайн итгэж найдаж тийм ээ ингэж бурхан руу хандах юм бол бурхан тэр улс орныг маш гайхалтайгаар тийм ээ улам илүү одоо амжилттай сайн сайхан болгох болно. 자, 호세아 7장 12절. Хосея 7-гийн 12 дугаар ишлэл Хосея 7장 12절 읽어보세요. За Хосея 7-гийн 12 тэднийг явмагц би тороо тэдний дээр хаях болно. Би тэднийг огторгон шувууд мэт доош буулгана. Чуулгандаа тунхагсныхан дагуу би тэдний занчих болно. 자, 그들이 누굽니까? 바로 이스라엘 백성들이죠. Тэднийг гэж хэнийг хэлээд байна вэ гэх юм бол тэр бол Израилийн ард түмнийг хэлж байгаа. 애굽의 도움을 청하러 또
아수르로 도움을 청하러 갔는데 그만 그물에 걸리고 말았다는 것입니다. Тэд нар Египтээс тусламж авахаар тийм ээ тэр Асираас тусламж авахаар явсан боловч тэрүүгээрээ тэд нар илүү өөрсдөө тэр юунд юу лэм тэр занганд оруулж байна. 이렇게 하나님이 그들을 심판하신 겁니다. Ингэж бурхан тэднийг шийтгэж байна. 예. 이 그물을 쳐가지고 공중으로 날아가는 새를 다 이렇게 잡아가지고 떨어뜨리는 이런 참 그물에 걸렸다는 겁니다. Ингэж тэр тэнгэр рүү өгсөж яваад тийм ээ одоо юу гэх вэ? Тэр торонд одоо тээглээд унж байгаа тэр шувуу шиг болгоно гэсэн ба. 오히려 도움을 청하러 갔다가 오히려 그들에게 어떤 나라를 빼앗기고 말았다는 그 말이에요. Мгм. Тэд нар тэр тэднээс тусламж гуйхаар явж байгаад харин ч эсэргээрээ тэд өөрсдийн улс орноо тэр харь улс орнуудаас тусламж гуйх гэж явж байгаад тэр өөрсдийн улс орноо тэднэрт алдах болно гэсэн байна. 13절을 읽어보세요. 13 дугаар ишлэл 13 Хосea 7-гийн 13. Надаас зүгтэн тэнсэн тул тэд гаслантайя. Тэд надаас урвсан учраас сүйрлэн тэднийх билээ. Би тэднийг авармаар байсан ч тэд миний эсрэг худал ярьдаа гэсэн. 화 있을진저 하나님이 이렇게 강하게 경고합니다. 화가 있다 그 말. Энэ дээр бурхан хэлэхдээ гаслантайя гэж ирээд хэлээд тийм ээ. Одоо тэднэрт 그들이 одоо 하나님의 хэлж байгаа. 그들이 하나님의 도움에서 떠나서 Тэд нар бурханы тусламжаас зугтаж 이 그릇 같다는 것입니다. зугтсан одоо зугтсантай адилхан гэж хэлж байгаа. 그들이 패망한다고 합니다. Тэднийг мөхөж үгүй болно гэсэн. 그들은 하나님보다 우상을 더 믿고 의지한 죄로 하나님이 그들을 징계해서 패망하겠다 그 말이에요. Бурхан тэднийг тийм ээ бурханаас илүүтэйгээр тэр шүтэн шүтсэн учраас тэднийг улам илүү их одоо мөхөл рүү хөтлөх болно гэж хэлсэн байна. 하나님께서 그들을 불쌍히 여기셔서 그 도와주려고 해도 하나님이 Бурхан тэднийг 도와주려고 해도 өрөвдөж тийм ээ одоо өрөвдөж тэднэрт туслахыг хүссэн боловч туслахгүй. 그들이 하나님을 거역하고 하나님을 버린다는 것입니다. Тэд нар өөрсдөө бурханыг эсэргүүцэж бурханыг хайна гэсэн байна. 자, 이스라엘이 큰 어려움을 당하고도 하나님께 기도하지 않는다는 것입니다. Израиль маш их одоо асуудал одоо биш хүнд зүйлтэй учирсан ч бурханы өмнө ирэхгүй гэсэн гэж байгаа. 이스라엘 백성은 끝까지 하나님을 거역하고 거짓으로 하나님을 대적하고 있다는 거예요. Израилийн ард түмэн тийм ээ эцээ хүртэл тэр бурханыг эсэргүүцэж худад хуурамгаар явж байгаа. 자, 14절 읽어보세요. Бурханаас татгалзаж худал хуурамгаар явж байгаа. За 14 дугаар эшлэл орондоо гасалж байхдаа ч тэд зүрхнээсээ над руу хашгирдаггүй. Үр тариа шин дарсны төлөө тэд өөрсдийгөө цуглуулж надаас эргэн холджээ гэсэн. 그들이 진실하게 하나님 앞에 부르짖지 않는다는 것입니다. Тэд нэр одоо үнэнчээр тийм ээ бурханы өмнө бурханыг дууддаггүй гэж хэлж байгаа. 예. 이와 같이 진실하게 성실하게 하나님의 도움을 찾지 않는다는 것입니다. Эдгээр ерөөсөө үнэнчээр тэр одоо бурханы тусламжийг гуйдаггүй байх нэ. 오직 침상에서 슬피 부르짖는다는 것입니다. Харин зөвхөн орондоо уйтгарлаж тийм ээ гунигтайгаар дууддаг гэсэн ба. 예. 이 침상에서 슬피 부르짖는다는 것은 하나님을 찾지 않고 그저 그 절망 가운데 슬퍼하고만 있다 그 말입니다. Тэгвэл тэд нэр орондоо уйтгар гунигтайгаар намайг дуудана гэдэг нь тэд нэр гимшилгүйгээр тийм ээ зөвхөн зүгээр л одоо гуниглаж бурханы өмнө байдгаа гэсэн байна. 자신들의 죄를 깨닫고 회개하면서 눈물을 흘려야 되는데 Тэд 그냥 нэр өөрсдийн 슬픔만 하고 있는 거예요. өөрсдийн гим нүглийг ойлгоод гимшээд тийм ээ уйлах ёстой байтал тэд нэр зүгээр л уйтгарлаж гуниглаж байдаг байна. 그저 육체적인 그 어려움에 대해서만 슬퍼하고 있다는 것입니다. Зүгээр л махан биеийн тэр хүнд хэцүү асуудлаасаа болоод л тийм ээ гуниглаж байдаг байна. 이러한 외식적인 슬픔은 어려움만 해결되면 금시 또 사라지고 다시 하나님을 거역하고 나간다는 것입니다.
Мгм. Ийм хүнд хэцүү зүйлс хүртэл бурхны өмнө тийм ээ одоо хичнээн эсэргүүцэлтэй байсан ч гэсэн бурхны өмнө тэр бол одоо за юу гэх вэ бурхны өмнө 하나님 앞에서 목사님 뭐라고 하셨죠? 그들이 어려움이 올 때는 하나님 앞에서 회개하고 슬퍼하지 음. 않고 그냥 그 어려움에 대해서만 슬퍼한다는 거예요. За тэгвэл тэд нар ясаараа тийм ээ хүнд хэцүү асуудалтай тохиолдох бол бурхны өмнө очоод гимшиж тийм ээ гимшилгүйгээр зүгээр л тэд нар зүгээр л гимших биш зүгээр л тэр хүнд хэцүү асуудал байгаадаа гуниглаж одоо шаналдаг байна. Гимшдгүйгээр зүгээр шаналдаг байна. 자신들이 어려운 사정만 가지고 슬퍼한다는 것입니다. Өөрсдийнхөө тэр хүнд хэцүү нөхцөл байдлаа хараад зүгээр л гуниглаж байдаг. 또 그들이 그 어려움이 해결되면 또 금시 하나님을 거역하고 또 우상을 믿고 의지한다 그 말입니다. Бид нар бурхны өмнө тийм ээ одоо хүнд хэцүү асуудал нь шийдвэрлэгдэх юм бол зүгээр шууд л эргээл шүтээд явдаг байх. 이것이 이스라엘 백성들의 그 형식적인 종교 생활을 보여주고 있는 것입니다. Энэ бол Израилийн ард түмний одоо зүгээр шашинлаг амьдралыг нь харуулж өгч байгаа. шашинлаг амьдралыг. 그들은 회개하고 정말 하나님을 이렇게 도움을 구하고 하나님을 찾기 위해서 이게 모이면 그 하나님이 도와줄 것인데 Тэд нар гэмшиж бурхны өмнө тэр бурхнаас тусламж авахын тулд цугласан бол бурхан тэднэрт туслах байсан. 근데 그들은 곡식과 새 포도주 이런 자기들이 필요만 위해서 모인다는 것입니다. Гэтэл тэд нар одоо үр тариа хийгээд тийм ээ зөвхөн өөрсдийнхөө хэрэгцээт зүйлсийн төлөө цугладаг байна. 이와 같이 자기들의 필요가 해결되면 또 하나님을 거역한다는 것입니다. Тэгээ тэдний нөгөө хэрэгцээ шаардлага нь шийдэгдчих юм бол буцаад нөгөө бурхнаас одоо татгалзаж эхэлдэг байна. 오늘도 이런 이제 성도들이 많이 있습니다. 오늘날에도 Өнөө үед ч гэсэн яг үүнтэй адилхан итгэгч нар зөндөө байгаа. 어려울 때는 그냥 하나님 앞에 하나님 찾다가 어려움이 해결되면 금시 또 세상으로 나갑니다. Хүнд хэцүү байх үедээ бурхан минь гэсэн хэрнээ яг одоо хүнд хэцүү асуудал нь шийдвэрлэгдэнгүүт шууд ертөнц рүү яваад өгдөг. 그들이 하나님을 섬기는 것은 세상에서 이런 재물을 위해서 세상의 필요를 위해서 하나님을 찾고 있다는 것입니다. Тэд нар дэлхийн ертөнцийн тийм ээ эд хөрөнгийн төлөө зөвхөн одоо эд хөрөнгөтэй мөнгөтэй болохын тулд бурхныг өөртөө тийм ээ одоо хэрэгтэй гэж үздэг байгаа. 우리는 그의 나라와 그 의를 구하는 것입니다. 하나님의 나라와 그의 의를 구하라 그래 앉지 않았어요? Гэтэл бид нарыг юу гэсэн бэ гэвэл бурхны хаанчлалыг түүний зөвхт байдлыг хайхтун гэж хэлсэн байна. 그러나 먹을 것을 위해서 이 세상 것을 위해서 우리가 하나님을 믿는다는 것은 그건 하나님 보시기에 거짓된 믿음이에요. Гэтэл бид нар энэ дэлхийн зүйлсийн төлөө тийм ээ. За бас юу гэх вэ? Энэ дэлхийн зүйлсийн төлөө бас тэр бурхны биш энэ дэлхийн зүйлсийн төлөө ингэж өөрсдийнхөө эд хөрөнгийн төлөө бурхныг ирж хайж байна. Бурханд бурханд ингэж итгэж байна гэвэл энэ нь худал хуурмаг зүйл байна. 자, 우리는 하나님의 나라, 하나님의 의를 위해서 우리가 하나님을 섬기는 것입니다. Тийм учраас бид нар бурхны улс хийгээд бурхны зөвхт байдлын төлөө бурханд үйлчлдэг байх нэ. 자, 우리가 그 하바국 선지자의 믿음을 한번 보겠습니다. 하바국 3장 17절. За бүгдээр Хабакуг иш үзүүлэгчийн итгэлийг харъя. Хабакуг дээр юу гэсэн бэ гэх юм бол 3:17. 3장 17절부터 19절까지. 17-оос 19 дэх ишлэл. 자, 하바국 선지자의 그 신앙, 이 신앙의 노래를 한번 들어봅시다. Бүгдээр Хабакуг иш үзүүлэгчийн итгэлийн магтаалыг сонсъё гэж. 자, 17절, 17 дугаар ишлэл. 19절까지 읽어보세요. За 17-оос 19 хэдийгээр инжирийн мод цэцэглэлгүй усан үзий мод үрж имсгүй болж
чи дуу модны ургац гарахгүй талбайд ямар ч хүнс ургахгүй байсан ч мөн хашаанда хоньгүй сарвчандаа өхөргүй болсон ч би эзний дотор баясан хөөрч авралынхаа бурхан дотор баярлана. Эзэн бурхан бол миний хүч чадал. Тэрээр миний хөлийг согооны хөл мэт болгож намайг өндөр газруудаар минь явуулсан билээ. 예. 네. 얼마나 정말 우리에게 참 위로와 소망을 주는 말씀입니다. Бидэнд хичнээн их тэмээ тайтгарал хийгээд одоо найдварыг өгсөн үг байна вэ? 자, 이와 같이 이 하박국 선지자의 이런 믿음을 가지고 산다면 하나님이 얼마나 기뻐하시겠어요? Хабагуг иш үзүүлэгчтэй адилхан ийм итгэлээр амьдрах юм бол бурхан хичнээн их тааламжтай байх вэ? 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 인질이 먹을 мод 것이 없으며 цэцэглээгүй тийм ээ. 예. Инжирийн мод цэцэглээгүй, ус үзмээ мод жимсгүй, чи 예. дүү модны ургац зургахгүй, талбайд ямар ч хүнс байхгүй, хүнс ургахгүй байсан ч гэсэн. 우리의 양이 없으며 Хашаан тонгүй, 외양간에 소가 없을지라도 сарвчанд өхөргүй болсон ч. 다 없는 것뿐입니다. 다 없고 다 없는 것뿐이에요. Энэ бол зүгээр байхгүй л байгаа. 18절 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 했습니다. Тэгээд 18 дугаар эшлэлдэр би эзний дотор баясан хөөрч гэсэн байна. 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. Авралын бурхан дотор баярлана гэсэн. 여러분 이런 믿음이 있어야 우리가 환난 가운데서도 우리가 담대하게 하나님을 섬길 수가 있는 것입니다. Биднэрт ийм итгэл байж байгаа тийм ээ. Бид нар илүү зоригтойгоор бурханы өмнө үйлчилж чадах болно. 19절에도 주 여호와는 나의 힘이시라. 그랬습니다. 주 여호와는 나의 힘이시라. Энэ дээр 19 дугаар эшлэлээр хармал эзэн бурхан бол миний хүч чадал гэсэн. 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하신다 했습니다. Тэрээр миний хөлийг согооны хөл мэт болгож намайг өндөр газруудаар минь явуулсан билээ гэсэн. 이와 같이 하박국 선지자의 그 위대한 신앙, 우리 이 신앙을 찬양하고 우리도 이 신앙으로 나가야 되겠습니다. Үүний адилаар бид нар Хабакуг иш үзүүлэгчийн итгэлтэй адил тийм ээ. Энэ итгэлээр ийм одоо итгэлтэйгээр бурханы өмнө бид нар очих хэрэгтэй байна. 자, 호세아 7장 15절. Хосея 7-гийн 15. 읽어보세요. Хосея 7-гийн 15. Хэдийгээр би тэдний гарыг дасгалжуулан тэнхрүүлсэн боловч тэд миний эсрэг хорон мууг сэддэг гэсэн. 15절 보면 내가 그들의 팔을 연습시켜 힘있게 하였다고 했습니다. Би тэдний гарыг тийм ээ дасгалжуулан тэнхрүүлсэн гэж хэлсэн байна. 이것은 하나님께서 이스라엘 백성들을 많은 전쟁 중에서 이렇게 승리하게 해주셨다는 겁니다. Энэ бол эзэн Израилийн ард түмнийг маш их дайн тулаанд ялалтанд хүргэсэн гэсэн үг байна. 이렇게 힘있게 능력 있게 хүч чадалтайгаар 그 전쟁에서 이길 수 있도록 해주셨다는 겁니다. дайнд ялж чадхаар тийм ээ одоо тусалсан гэсэн байна. 근데 그들은 그 하나님의 은혜를 알지 못하고 깨닫지 못하고 Гэтэл тэд нар бурхны нэгүслийг мэдэхгүй, ойлгохгүй тийм ээ бурхныг одоо танихгүй байсан. 하나님을 저버리고 우상을 믿고 의지하고 나갔다는 것입니다. Бурхныг одоо хаяад шүтэж явсан байна. 여러분, 우리 하나님은 질투하시는 하나님이다. 이 말씀 들어본 적 있어요? 우리 하나님은 질투하시는 하나님이다. Та нар бидний бурхан бол тийм ээ хартай бурхан гэдгийг мэднэ тийм ээ. 우리 하나님은 질투하시기까지 우리를 사랑하신다 그 말이에요. Бурхан бид нарыг хардаг хүртлээр бид нарыг одоо хардан байж бид нарыг одоо хайрладаг гэсэн үг. 하나님은 하나님만 사랑하는 이 백성들이 하나님을 사랑하지 않고 우상을 믿고 의지하고 우상을 따라가면 이 하나님이 질투가 일어나는 거예요. Бурханы ард түмэн тийм ээ. Бурхан түүнийг хайрлаж байхад бурханыг одоо хайрлахгүй байх юм бол бурхан тэднийг одоо хардах нэ гэд. 오늘날 예수 믿는 성도들이 세상을 더 사랑하는 하나님보다 세상을 더 사랑하고 세상과 벗대고 나가면 하나님이 질투하십니다. 도저히 질투 못 보는 거예요.
Мгм. Өнөө үед итгэгч нар тийм ээ одоо бурхныг хайж дэлхийн ертөнцийг дагаж явах юм бол бурхан бурхан хүртэл одоо тэрийг хараад харддаг байна. 나 여호와는 질투하시는 하나님이다. 그랬어요. Тиймээс эзэн бурхан би бол хартай бурхан гэж тэр хэлсэн. 이 하나님은 하나님의 백성들이 하나님을 떠나서 세상을 사랑하고 나가면 그것을 하나님은 도저히 볼 수가 없어요. Бурханы ард түмэн тэр дэлхийн ертөнцийг даган явах юм бол бурхан тийм ээ тэр одоо дагаж явж байгаа тэр дүр зургийг бурхан үнэхээр харж чадахгүй байна. 세상을 사랑하고 나가면 하나님과 멀어지고 망하는 것입니다. Дэлхийн ертөнцийг тийм ээ дэлхийн ертөнцтэй найз болоод дагаа явах юм бол тэр бол үнэхэрийн үгдийн одоо харж хүлээж авахын аргагүй нөхцөл байдал байна. 우상을 섬기고 나가면 반드시 망한다고 했어요. Шүтэж явах юм бол заавал мөхөх болно гэж хэлсэн. 그 망하는 것을 하나님이 볼 수가 없는 거예요. Тэр мөхөж байгааг нь тэр бурхан харж чадахгүй байна. 그 질투하시기까지 우리를 사랑하셔서 징계하시고 우리를 징벌하시고 Тийм учраас хардах хүртлээр бид нарыг хайрлаж тийм ээ бид нарыг шийтгдэг байна. 거기서 회개하고 돌이켜서 다시 하나님 앞에 이렇게 가까이 오도록 하나님은 이렇게 사랑하시는 거예요. Ингэж бид нарыг тэнцээ тийм ээ гимшээд бурханы өмнө буцаж ирэхээр эртэл маань бурхан бид нарыг хайрласаар байдаг байна. 자, 우리가 하나님은 어떤 하나님이에요? Тэгвэл бидний бурхан ямар бурхан гэж байна вэ? 질투하시는 하나님이다. Хартай бурхан байна. Хартай. 여러분도 여러분 교회에 나오는 그 교인들이 하나님을 사랑하지 않고 욕심을 따라서 세상을 사랑하고 나가면 여러분 질투하는 마음이 일어나는 거예요. 그 뺏기는 거예요. Та нар ч гэсэн тийм ээ та нарын цуглаанд ирдэг хүмүүс цуглаанд ирэхээ болоод ертөнц рүү яваад дэлхийн ертөнцийг дагаад явах юм бол та нар ч гэсэн харддаг. Тэр ард түмэн биш итгэгчээ дэлхийн ертөнцид булаалгаж байна. 세상을 사랑하고 세상을 의지하고 나가면 그 성도를 뺏기는 겁니다. 세상에 뺏기는 거예요. Тэр дэлхийн ертөнцид итгэн найдаад явах юм бол тэр итгэгч нараа тийм ээ дэлхийн ертөнцид алдаж байна гэсэн үг. 근데 우리가 질투심이 일어나가지고 뺏기면 안 되겠다. Биднэрт нөгөө атаархал гэдэг зүйл бий болоо тийм ээ. Үнийг алдаж болохгүй, булаалгаж болохгүй гэж. 그래서 하나님 앞에 부르짖고 다시 돌아오게 해달라고. Тийм учраас бурхны өмнө гимшээд биш залбираад тийм ээ. Дахин буцааж авчраач, буцааж ирээч гэж залбирах хэрэгтэй байна. 여러분도 우리 하나님의 일꾼들도 이 질투하는 마음이 있어야 하나님의 질투를 가지고 성도들을 사랑해야 됩니다. Тэгвэл та бүхэн ч гэсэн бурхны тэр одоо хартаа сэтгэлээр тийм ээ тэр итгэгч нарыг хайрлаж хайрлах хэрэгтэй байна. 이런 사람이 진짜 일꾼이에요. Ийм хүн байх юм бол тэр бол жинхэнэ ажилчин мөн байна. 이런 하나님의 질투를 가지고 우리가 교회를 잘 섬겨야 됩니다. Бид нар энэ бурхны хардалтаар дамжуулан тийм ээ хардалтаар чуулганд маш сайн үйлчлэх хэрэгтэй. 자, 호세아 7장 16절. Хосея 7-гийн 16 Хосея 7-гийн 16 Тэд иргсэн боловч дээш ханддаггүй. Тэд хуурамч ном мэт байна. Тэдний ноёд нь хил амныхаа ичгүүргүй байдлаас болж элдэнд унах болно. Энэ нь Египт газарт тэдний дог тоху болох юм аа. 자, 그들이 돌아온다고 하지만 높으신 하나님께 돌아오는 게 아닙니다. Тэд нар эргэж ирсэн боловч гэж тийм ээ. Тэр эргэж ирсэн боловч тэр дээд бурхан руу эргэж ирээгүй байна гэж. 네. 자, 이 속이는 활과 같다 이렇게 하나님이 말씀하고 있습니다. 속이는 활과 같다. Энэ дээр харах юм бол тэдний хуурамч мэхтэй адил гэсэн. 속이는 활과 같다. 여러분 속이는 활이 뭡니까? 속이는 활. Тэгвэл хуурамч ном гэж юу юм бэ? 이 속이는 활이란 것은 그 활을 쏘는 사람, 이 활을 쏘는 사람의 목표한 대로 활이 가서 꽂히지 않은 겁니다. 엉뚱한 데로 나가는 거예요. Хуурамч одоо ном гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол нөгөө харж байгаа хүний хүслийн дагуу биш тийм ээ шал өөр зүг рүү
яваад өгч байна гэсэн үг. 예. 이 활을 쏠 때는 쏘는 자가 그 목표가 있습니다. 그 목표를 향해서 활을 쏘았는데 그 활이 엉뚱한 데로 가버린다는 거예요. Мгм. Аа тэр ном сум харуулж байгаа тийм ээ. Гэтэл ном сум харуулж байхад тэр ном сум нь яг одоо зөв чигээр явахгүй шал өөр зүг рүү явж байна гэсэн үг. 마치 하나님께서 활을 쏘는 것처럼 그 이스라엘 백성들에게 하나님만 믿고 의지하는 걸 기대했습니다. Бурхан тэр ном сумыг одоо харуулж байгаатай адилхан Израилийн ард түмнийг зөвхөн Бурханд итгэж найдаасаа гэж Бурхан хүсэж байсан. 근데 오히려 반대로 이스라엘 백성은 우상을 믿고 의지하게 됩니다. Гэтэл эсвэргээрээ Израилийн ард түмэн шүтэж тэр шүтээнийг дагаа явдаг. 이것은 마치 활 쏘는 자를 속이는 이 속이는 활과 같이 하나님의 기대에 벗어나서 다른 길로 간다는 것을 비유하는 것입니다. Гэтэл энэ нь болохоор нөгөө ном сумыг харуулж байгаа одоо юу гэх вэ? Харуулж байгаагаас одоо өөрөөр тэр Бурханы нөгөө хүсэж найдаж байснаас өөр чиглэл рүү явсан гэсэн үг байна. 이렇게 되니까 하나님이 이스라엘 백성을 심판하게 된다는 것입니다. Ийм болсон учраас Бурхан Израилийн ард түмнийг шийтгэнэ гэж хэлсэн байна. 특별히 이와 같이 이스라엘 백성들이 우상을 섬기는데 앞장서서 짓는 사람들이 있는데 바로 지도자들이란. Тэгвэл Израилийн ард түмэн одоо тийм ээ Израилийн ард түмнийг тэргүүлэн гэхүү тэр буруу зам руу явуулж байгаа хүмүүс байдаг бөгөөд тэр нь хинбэ гэх юм бол ерөөсөө удирдагч нар тэднийг буруу зам руу явуулж байдаг байна. 그래서 여기 그 지도자들은 그 혀에 거친 말로 말미암아 칼에 엎드러진다 그랬어요. Тэг учраас тэднийг 16 дугаар эшлэлдэр юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол тэдний ноёд нь хэл амныхаа ичгүүргүй байдлаас болж элдэнд унах болно гэсэн. 이것은 이 지도자들이 백성들을 잘못 인도해서 그 죄값으로 칼에 망한다 그 말입니다. Энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэр удирдагч нар тийм ээ Израилийн ард түмнийг хуурч мэхэлснээс болж тэд нар элдэнд өөрсдөө цавчигдаж өөхөх болно, унах болно гэж хэлж байгаа. 이사야 30장 2절 한번 봅시다. Исая 32. 이사야 30장 2절. Исая 32. 자, 이 지도자들이 백성을 잘못 인도한 거예요. Энэ удирдагч нар тийм ээ. Удирдагч нар ард түмнийг буруу удирдсан байгаа. 예. 자, 2절 읽어보세요. За Исая 30 дугаар бүлгийн 2 дугаар эшлэл тэд надтай зөвлөлгүйгээр Фароны хамгаалтанд хорогдохоор Египтийн сүүдэрт орогнох газар хайн Египт рүү явсан гэсэн. 예. 이 바로의 세력, 애굽의 그 도움을 받아야 된다 하고 지도자들이 백성들을 애굽의 도움을 받도록 한 겁니다. Удирдагч нар тийм ээ одоо Египтийн тэр тусламж тэр Фароны тусламжийг авахар тэр Египт рүү явсан байгаа. 그러나 도리어 바로의 세력이 너희의 수치가 되며 애굽의 그늘의 피함이 너희의 치욕이 된다 그 말이에요. Гэтэл тэр нь юу вэ гэх юм бол тэр Фароны хамгаалтанд орохоор хэдийгээр явсан ч гэсэн Фароны хамгаалт нь та нарын ичгүүр болж Египтийн сүүдэрт орогнох нь та нарын гутам шиг болно гэж 3 дугаар эшлэл дээр нь хэлсэн байна. 예. 이와 같이 지도자들이 백성들을 하나님께 인도하지 않고 바로의 힘을 의지하도록 잘못 인도해서 하나님이 그들을 심판하겠다 그 말이에요. Тийм учраас ард түмнийг тийм ээ одоо удирдагч нар буруу удирдах бурханд найдах ёстой байтал тийм ээ бурханд биш тэр Фароны хүчинд итгэж найдуулснаар тэд нар одоо өөрсдөө тийм ээ бурханы өмнө итгэвтер байдалд орно гэж хэлсэн байна. 어느 시대나 이 지도자들이 오히려 백성들을 잘못 인도하고 백성들로 하여금 하나님을 멀어지게 하나님과 멀어지도록 이렇게 백성들을 속이는 거예요. Ямар ч цаг үед байсан адилхан тийм ээ тэр ард түмнийг удирдагч нар буруу удирдах ард түмнийг одоо ард түмнийг буруу удирдах зогсохгүй ард түмнийг хуурч мэхлэж байдаг байна.
북이스라엘의 그 초대 왕으로 세워진 사람이 어, 여로보암, 여로보암 왕입니다. Израилийн хаан болохоор сонгогдсон хүн хэн байсан бэ гэх юм бол Яробоам байсан. 그 여로보암이 백성들을 미혹하고 속였습니다. Гэтэл Яробоам ард түмнийг тийм ээ хуурч мэхэлсэн. 그들이 예루살렘으로 가서 성전에 가서 하나님께 제사를 드리면 자기 곁을 떠날 줄 알고 이렇게 악한 꾀를 뜬 겁니다. Хэрвээ Израилийн ард түмэн Иерусалимд очиж тийм ээ дахил өргөх юм бол өөрийг нь хаяад явна гэж тэр бодоод ард түмнийг хуурч мэхэлсэн байгаа тэр. 그래서 이 베델과 단에 금송아지로 세워서 단을 만들었어요. За тэгээ Бетел болон Даанд тийм ээ одоо алтан туглаар одоо тахилын өндөрлөгийг одоо хийсэн. 이게 하나님이다. 금송아지 만들어 놓고 이것이 하나님이다. 여기서 제사를 드려라 그랬어요. Тэгээ одоо алтан тахил барьчингуудаа алтан тугал барьчингуудаа энэ бол бурхан энд одоо мөргөж одоо тахил өргөөрөө гэж тэднийг тушаасан 그러니까 байгаа. 많은 그 지도자들이 그 왕과 함께 금송아지를 숭배하고 백성들을 우상 숭배하도록 이렇게 미혹한 겁니다. Ингээд олон хаадыг тийм ээ одоо юу гэдэг олон хаадыг уруу татаж олон хаад ноёдыг уруу татан хиймэл шүтээнд ард түмнийг мөргүүлсэн байна. 그래서 이 북이스라엘은 처음부터 망할 때까지 계속해서 지도자들이 하나님을 떠나서 우상을 숭배하도록 백성들을 미혹한 겁니다. Тийм учраас Израилийн ард түмнийг тийм ээ тэр ноёд нь удирдагч нь уруу татаж тэр буруу одоо удирдснаар Израилийн ард түмнийг тэр хиймэл шүтээнд мөргүүлсэн байна. 그것이 이제 오늘 호세아 7장 16절 그 말씀입니다. 한번 За 읽어보세요. тэгвэл 호세아 тэр нь өнөөдөр Хосея 7장 16절. 7-гийн 16 дугаар ишлэл байна. Хосея 7-гийн 16 бүгдээрээ дахиад уншия. Тэд эргэсэн боловч дээш ханддаггүй. Тэд хуурамч ном мэт байна. Тэдний ноёд нь хил амныхаа ичгүүргүй байдлаас болж элдэнд унах болно. Энэ нь Египт газарт тэдний доог тохгүй болох юмаа. 여러분, 이 지도자들을 위해서 기도해야 됩니다. 지도자들이 속이는 말로, 거짓말로 백성을 속이지 못하도록, 미혹하지 못하도록 우리가 지도자들이 정직하게 정치를 하고 백성들을 바른 길로 인도할 수 있도록 우리가 기도해야 됩니다. За тэгээ бид нар Израиль ард түмний тийм ээ одоо удирдагч нарын хатлаа бид нар залбирах хэрэгтэй. Ард түмнийг зөв замаар зөв одоо удирдаасаа гэж бид нар залбирах хэрэгтэй байна. 기도합니다. За манайхан ороорой. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 저희들의 마음속에 하나님의 질투심, 이 하나님의 질투심을 우리 마음에 주시옵소서. Ариун бурхан эцэг минь та өөрийн хардалтыг бидний зүрх сэтгэлд бас өгөөч. 이 하나님의 거룩한 질투심을 가지고 우리가 하나님의 교회를 잘 세워나갈 수 있도록 도와주시옵소서. Бурханы ариун хардалтаар бид нар бурханы сүм чуулганыг сайн босгон байгуулж чадхад та туслаарай. 이 시간에도 하나님 성령을 통해서 하나님의 깊은 그 뜻을 깨닫고 그 뜻을 따라서 충성할 수 있도록 도와주시옵소서. Тэгээ энэ цаг мөчид бурхан таны гайхалтай хүслийн дагуу бид нар бурхан таны хүслийг биелүүлж чадхад та туслаарай. 성령의 인도와 주장을 잘 받아서 우리가 하나님 앞에 충성된 일꾼들이 되게 해주시옵소서. Ариун сүнсний удирдлага хийгээд ариун сүнсний хөтлөлөөр бид нар сайн удирдуулан хөтлөгдөж итгэмжтэй байхад та туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 이 시간은 호세아 8장을 공부합니다. Энэ цаг мөчид Хосея 8 дугаар бүлгийг 호세아 8장은
언약과 율법을 어긴 이스라엘입니다. 언약과 율법을 어긴 이스라엘. Гэрээ болоод хуулийг зөрчсөн Израиль гэсэн сэдвтэй 8 дугаар бүлэг. 자, 8장의 장명은 언약과 율법을 어긴 이스라엘 백성들. 8 дугаар бүлгийн сэдв нь тэгвэл тийм ээ гэрээ болон хуулийг зөрчсөн Израилийн ард түмэн Израиль гэсэн байна. 예, 자, 대지를 말씀드리겠습니다. За тэгвэл дотоод нөгөө сэдвүүд нь 첫 번째 대지, 죄로 인해 외국의 침략이 임할 것을 경고함. за гим нүглээсээ болоод гаднаасаа дайралтанд өртөхийг анхааруулсан. 1절로 7절까지. 1-7 дугаар ишлэл. Гим нүглээс болоод гаднаасаа дайралтанд өртөхийг анхааруулсан. 두 번째 대지, 이스라엘이 열방을 의지함으로 쇠약해짐. Хоёр дахь сэдв. Израиль хар үндэстэнд найдснаар итгэснээрээ одоо сул дорой мөхөс болсон. 이스라엘이 열방을 의지함으로 쇠약해짐. Израиль одоо хар үндэстэнд итгэж найдснараа одоо сул дорой мөхөс болсон. 8절로 10절까지. 8-10 дугаар ишлэл. 세 번째 대지, 이스라엘의 헛된 제사. 3 дахь сэдв. Израилийн хоосон өргөл 이스라엘의 тахил. 헛된 제사. 11절로 13절. Энэ нь болохоор 11-с 13 дугаар ишлэл. 네 번째 대지, 하나님을 의지하지 않고 성을 쌓고 그것을 의지하는 자를 심판하심. 하나님을 Бурханд 의지하지 найдахгүй 않고 бурханд найдалгүй тэр одоо хотын хан хэрэндээ найдсан. 성읍을 쌓고 그것을 의지하는 자를 심판하심. За тэгэд хан хэрэндээ найдсан нэг шийтгсэн гэж. 14절. 14 дугаар ишлэл. 그러면 첫 번째 1절 한번 읽어보세요. За 1 дугаар ишлэл. Уруулда бүрээг ойртуул. Тэд миний гэрээг зөрчиж, миний хуйлаас урвсан учраас эзний гэрийн эсрэг дайснууд бүргэд мэт ирж байна. 자, 이스라엘 백성들의 죄로 인해서 우상을 섬긴 죄로 인해서 외국의 침략이 임할 것을 경고하는 내용입니다. Израилийн ард түмэн тийм ээ одоо гим нүгэл үйлдснээр одоо гаднаас нь одоо тэдэнд дайралт ирэх болно гэдгийг анхааруулсан одоо утгатай байгаа тийм ээ. 자, 이 구절은 이스라엘을 침략할 아수르 왕 살만 에셀을 이 독수리에 비유하고 있습니다. За тэгвэл энэ ишлэл бол тийм ээ одоо Израиль руу дайрах Ассирийн хаан болох Салмал Эсадрыг одоо бүргэдтэй зүйрлэж байгаа. 예. 그래서 이 아수르 왕 살만 에셀이 이스라엘을 이렇게 침략을 해서 다 정복한다 그 말입니다. Тэгвэл Израиль руу тийм ээ одоо энэ Ассирийн хаан дайрч довтолснороо тэдний бүгднийг одоо бүхэлд нь эзлэх болно гэсэн байна. 예. 이렇게 침략을 당해서 나라가 이렇게 패망하는 원인은 그들이 하나님과의 언약을 어기고 율법을 범했다고 했습니다. Тэгвэл ингэж одоо дайралтанд оршдох болсон шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол тэд нар бурхны үгийг зөрчиж тэр гэрээг тийм ээ одоо зөрчсөн гэсэн байна. 2절 읽어보세요. За 2 дугаар ишлэл тэд над руу миний бурхан Израилийн болох бид таныг мэднэ гэж хашгирч байна гэсэн. 자, 이 구절은 이스라엘 백성들이 위급할 때만 하나님을 찾고 나의 하나님이라고 부르짖는다는 것입니다. За тэгвэл энэ одоо юу тийм ээ? Бурхан биш ээ энэ яг одоо зүйлээр самбат Израилийн ард түмэн яг одоо яаралтай хэсэгтээ яаралтай үедээ одоо өөрийн бурхан эснийг ирж хайж байна гэж хэлсэн. 신학 시대에 마치 예수님을 주여 말로만 주여 하지만 주님의 말씀을 지키지 않는 이런 형식적인 외식적인 이러한 신앙인들을 말합니다.
Тэгвэл энэ маань өнөө үеийн зүгээр л амаараа эзэн гэж тийм ээ бас зүгээр л одоо нэг ёс мэт одоо цуглаанд очдог тэр нөхд байдлыг одоо хэлж өгч байгаа. 예. 자, 이들이 주를 안다고 하지만 자신들의 죄는 전혀 회개하지 않는다는 것입니다. Тэд нар эзнийг мэддэг гэж хэлж байгаа ч гэсэн өөрсдийн гим нүглийг ерөөсөө гимшдэггүй гэсэн гэж хэлж байна тэд нар. 예수님께서도 너희가 나를 주여 주여 하지만 어찌 내 말하는 것을 행하지 않느냐 하고 책망을 하셨습니다. Есүс тийм ээ та нар намайг амаараа эзэн гэж дууддаг ч гэсэн та нар эзэн гэж дууддаг гэсэн та нар яагаад өөрсдийн гим нүглийг ойлгохгүй юм бэ гэсэн. 예. 너희가 나를 대하여 주여 주여 하면서도 어찌 내 말은 지키지 않느냐 예수님이 그들의 거짓된 믿음을 책망했습니다. Та нар намайг амаараа эзэн гэж дууддаг ч гэсэн тийм ээ одоо эзэн гэж дууддаг ч гэсэн та нар миний үгийг сонсдоггүй гэж тэдний худал хуурмаг тэр итгэлийг нь одоо зэмлэж байгаа. 자, 여러분들도 혹시 교회 교인들 가운데 주여 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 주여만 하고 하나님의 말씀을 지키지 않는 이런 성도들이 있다면 우리가 기도 많이 해야 됩니다. Хэрвээ та нарт ч гэсэн танаа цуглаанд ч гэсэн тийм ээ эзэн гэсэн хэрнээ эзний үгийг одоо тоодоггүй, сонсдоггүй тийм ээ ийм итгэгч нар байх юм бол бид нар түүний төлөө маш их залбирах хэрэгтэй тэдний төлөө. 예, 주여 주여 하면서 십계명을 지키지 않는 거예요. Эзэн гэсэн хэрнээ тэр эзний тушаалыг тийм ээ 10 тушаалыг тэр эзний тушаалуудыг сахидаггүй бахна. 이 주여라는 것은 나의 하나님, 예? 내가 하나님 말씀대로 살겠습니다. 이렇게 말을 하면서 전혀 하나님의 말씀을 지키지 않는 거예요. Тэгвэл энэ тэр тийм ээ эзэн миний эзэн гэсэн хэрнээ би таны үгийг сахиж мөрдөх болно гэсэн хэрнээ тэр бурхны үгийг ерөөсөө огтхонч дагж мөрддөггүй байна. 자, 이게 참 이스라엘 백성들의 이런 외식적이고 거짓된 그런 신앙을 이게 드러내고 있는 것입니다. Энэ бол Израилийн ард түмний нөгөө хэлбэрцэн тийм ээ зүгээр нэг одоо хэлбэр болох тэр итгэлийг нь одоо энэ дээр хэлж харуулж өгч байна. 자, 3절 읽어보세요. За 3 дугаар ишлэл дээр Израиль нь сайнаас татгалзсан дайсан тэднийг хөөх болно гэж. 예, 이스라엘이 이미 선을 버렸다고 했습니다. Израиль сайнаас татгалзсан гэж хэлсэн байна. 그러니까 그 원수가 그를 따를 것이라고 했습니다. Тийм учраас тэдний дайсан тийм ээ түүнийг дагах болно гэж хэлсэн байна. 이것은 장차 아수르 왕 살만에서를 통해서 나라가 이렇게 침략을 당해서 패망한다는 것을 보여주고 있는 것입니다. Энэ болохоор Израилийг тийм ээ тэр ирээдүйд тэр Ассирийн хаан Салмал Эсерээс болоод одоо мөхөх болно, аюулд орох болно гэдгийг нь хэлж өгч байгаа. 예, 여기서 선이라는 것은 하나님의 말씀을 버렸다는 것입니다. Энэ дээр сайн гэж юу хэлээд байна гэх юм бол тэр бурхны үгийг хэлж байгаа. Бурхны үгийг хайсан гэж хэлж байгаа. 하나님의 뜻을 저버렸다는 것입니다. Бурхны хүслийг тэд нар хайсан байна. 하나님의 언약을 배반했다는 것입니다. Бурхны гэрээг зөрчсөн. 그 죄값으로 하나님의 원수들을 그들에게 보낸다는 것입니다. Тэдний тэр гим нүглийн төлөөс болгож бурхан тэднийг тийм ээ тэднлөө дайснуудыг нь илгээнэ гэсэн. 예, 4절 읽어보세요. За 4-р ишлэл. Тэд хаадыг залсан ч надаас гарсангүй. Тэд ноёдыг томилсон ч би үүнийг мэдсэнгүй. Өөрсдийн мөнгө алтаар өөрсдөө зориулж шүтээнүүдийг бүтээсэн ч тэд сөнөнөө гэсэн. 예, 그들이 왕들을 세웠지만 내게서 난 것이 아니라 이렇게 말씀하십니다. Тэд хаадыг томилсон ч тэр хаад нь надаас гарсангүй гэсэн. 북이스라엘 왕들은 하나님이 기쁘신 뜻대로 세워진 왕들이 아닙니다. Израилийн хаад бол бурхны тэр нөө тааламжид бурханд таалагдах тэр бурхны хүслийн дагуу одоо томилогдсон одоо хаад бол биш байна. 사람의 악한 뜻대로 세워진 왕들이기 때문에 하나님이 나 모른다는 거예요. 그들 모른다.
Бурхны тэр нэг биш тийм ээ. Бурхны хүслийн дагуу биш, тэр хүмүүсийн хүслийн дагуу хүмүүсийн тэр буруу хүслийн дагуу томилогдсон хаад учраас Бурхан би тэднийг мэдэхгүй гэж хэлсэн байна. 그들이 지도자들을 세우고 이렇게 따르려고 했지만 그것도 하나님이 모른다. 나는 그런 지도자는 모른다. Тэд нэр Бурхныг дагаж тийм ээ, одоо Бурхныг дагая гэсэн ч гэсэн тэднийг одоо биш ээ, удирдагчийг сонгоод тэд нэр Бурхныг дагая гэсэн ч гэсэн тэр удирдагчдыг нь Бурхан хүртэл би мэдэхгүй гэсэн байна. 네. 자, 이 북이스라엘은 253년 동안 그 나라가 유지됐습니다. 253년 동안. Израиль бол 253 жил одоо улс орн нь үргэлжилсэн гэхүү одоо оршин тогтносон. 그 253년 동안 10개의 가문에서 18명의 왕들이 세워졌습니다. Ингээд 10개 10개의 가문. одоо 10 ов гэхүү ургийн гэхүү одоо тийм 18 хаан томилогдсон байна. 예, 10개의 가문에서 18명의 왕들이 이렇게 세워졌다는 것이죠. 18 хаан одоо томилогдсон бас юу лээ 18 хаан бий болсон гэсэн үг. 그들이 백성들을 다스렸다는 것입니다. Тэд нэр ард түмнийг захирсан гэсэн үг. 하나같이 전부 백성들을 우상을 섬기도록 하고 이렇게 하나님의 언약을 배반하게 한 것입니다. Бүгдээрээ адилхан тийм ээ одоо шүтэж Бурхны гэрээ, Бурхны одоо хуулийг зөрчилдөөсөн байна. 이 왕들은 서로 반란과 음모를 통해서 폭력적으로 왕이 됐습니다. За тэгвэл эднэр бүгдээрээ яаж хаад болсон бэ гэх юм бол одоо одоо ямар нэгэн одоо хуйлдаан бас зөрчилдөөний үр дүнд одоо хаад болцоосон байна. 그래서 그들은 하나같이 평안히 죽은 왕이 없습니다. 거의 대부분이 비참하게 이렇게 피를 흘리며 죽임을 당하고. Тийм учраас тэдний ихэвчлэн тийм ээ тэд нар ихэвчлэн бүгдээрээ амар амгалан үхсэн хүмүүс бол байхгүй. Бүгдээрээ л яг л одоо ичхэвтэр байдал эсвэл гутамшигт байдлаар одоо үхчихсэн байна. 그들은 왕들이나 지도자들은 이렇게 은과 금으로 자기들을 위해서 우상을 만들어서 백성들을 이렇게 우상을 숭배하도록 이렇게 인도한 겁니다. Тийм учраас ард түмэн тэр хаад бол тийм ээ одоо хаад бол яасан бэ гэх юм бол ард түмнийг удирдахдаа залмих эсвэл одоо тэр шүтэнээр тийм ээ одоо ингэж удирдах байсан ба. 그러나 그 모든 우상들은 하나님이 다 파괴, 전쟁을 통해서 다 파괴하신다는 거예요. Тийм учраас бурхан одоо тэр одоо шүтэнүүдийг тийм ээ бурхан тэр дайнаар дамжуулаад бүгднийг нь юучгүй устгах болно гэж хэлсэн. 이 세상의 우상들은 나중에 완전히 다 파괴됩니다. Тэгвэл энэ дэлхийн ертөнцийн шүтэнүүд бол тийм ээ дараа нь эцэстээ бүрэн үгүй болж одоо өхөх болно. 지금까지 역사적으로 보더라도 그 우상을 만들고 우상을 숭배하던 그런 통치자들은 하나같이 다 하나님이 멸망을 받게 했습니다. За тэгээд бүгдээрээ тийм ээ одоо бүх хаад яг л адилхан бурхны шийтгэлээр яг л адилхан 통치자들이 목사님 우상을 만들어서 숭배하던 통치자들은 다 하나같이 하나님의 심판을 받았다 그 말입니다. шүтэж байсан тэр одоо хаад ноёд тийм ээ бүгдээрээ яг адилхан одоо бүгдээрээ үгүй болж мөхөж сүрсэн байгаа. 네, 이 우상 숭배자들과 그 우상은 다 하나님의 심판에서 다 이렇게 파괴시킨다 그 말이에요. Шүтэн болоод шүтэн шүтсэн тэр хүмүүсийг бүгднийг нь бурхан одоо бүгднийг нь одоо мөхөл рүү одоо мөхөх болно, өөхөх болно гэж хэлсэн. 네, 5절 읽어보세요.
Зя ингээд 5 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол Самара тэр та нарын тугалыг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Миний уур тэдний эсрэг шатна химээсэн. Тэд хэдий хүртэл ариусгах чадваргүй байх вэ? 5절에 사마리아여 사마리아. 여러분 이 북이스라엘의 도시가 사마리아입니다. Израилийн нийслэл тийм ээ Самар байсан. 그 북이스라엘의 우상을 숭배하는데 가장 앞장서서 그 우상을 섬겼던 이 도시가 바로 사마리아. Мгм. Израилийн ард түмэн одоо юу гэдэг ард түмнийг тэргүүлэн тэр шүтдэг байсан хот нь хаана вэ гэх юм бол Самар байх нь Самар. 그 송아지, 우상 송아지를 하나님이 다 버리게 만든다는 거예요. Тэгвэл бурхан тэр одоо тугал тийм ээ тэдний шүтэн болох тэр тугалыг нь хүртэл үгүй болгоно гэж хэлсэн. 그 우상 숭배로 해서 하나님의 진노가 무리를 향하여 타오르고 있다는 것입니다. Мгм. Тэр шүтэн шүтснээр тийм ээ тэр шүтэн шүтснээр тэд нар тэр уур хилэн тийм ээ бурханы уур хилэн тэдний эсрэг одоо шатаж байна гэсэн баг. 여기 송아지 우상은 애굽에서 배워 가져온 것입니다. За тэгвэл энэ дээр байгаа гарч байгаа шүтээ ямар шүтэн юм бэ гэх юм бол Египтээс суралцаад Египтээс авч ирсэн ийм шүтэн байна. 여러분 이스라엘 백성들이 애굽에서 430년 동안 살지 않았습니까? Израилийн ард түмэн тийм ээ Египтэд 430 жил амьдраагүй гэж юу? 430년을 살면서 애굽의 우상 그 문화, 우상의 풍습을 이들이 다 이렇게 보고 배운 것입니다. Аха. Шүтэнтэй 430 жилийн турш тэнцээ амьдрахдаа Египтэд амьдрахдаа тэд нар тэр шүтэн шүтхийг нь хүртэл хараад суралцсан байгаа Израилийн ард түмэн. 애굽 사람들은 그 숫소, 애굽 사람들이 우상 그 숫소는 오시리스라고 부릅니다. 오시리스라고 불러요. Уширис. За тэгвэл Израилийн ард түмний тэр одоо өхөр тэр туглан одоо нөгөө шүтэн тийм ээ тэр нь болохоор бух бөгөөд түүнийг одон мөсөний мураагүй 오시리스. Уширис гэж нэрлэдэг байгаа. 네. 그 숫소로 만든 우상을 오시리스라고 해요. За тэр одоо бухаар хийсэн гэхүү одоо бухаар хийсэн тэр юуг нь Уширис гэж нэрлэдэг байх нь одоо хим шүтэнийг нь. 그를 신에게 애굽의 신에게 바칩니다. Тэгээд түүнийг Египтийн бурханд өргөдөг байх нэ. 또 암소는 이시르스라. 암소는 이시스라. Ишисра. За тэгээд 이시스라. үнээгээр бас одоо үхрийн үнэ тийм ээ үнэ им үхэр буюу үнээгээр дахи одоо тугалаар одоо үнээгээр одоо бас хэм шүтэн хийдэг бол бөгөөд тэр нь болохоор Ишисэс. 그 이스시라는 신에게 바치는 겁니다. За тэгээд энэ нь болохоор Ишис гэдэг тэр бурханд да өргөдөг байх. 이런 것을 애굽에 있는 동안 배운 겁니다. Эдгээр зүйлсийг бол тэд нар хизээ яаж сурсан бэ гэх юм бол Египтэд байх хугацаанд тэд нар суралцсан баг. 그래서 하나님은 그 우상으로 인해서 진노가 무리를 향하여 타오른다고 이렇게 엄하게 하나님이 진노하시는 겁니다. Тийм учраас бурхан юу гэсэн бэ гэх юм бол тэр ард түмний эсрэг тийм ээ бурханы уур хилэн одоо шатаж түүнийгээ ард түмний эсрэг одоо тэр шатаж ард түмнийг шийтгэх болно гэж хэлсэн байна. 하나님은 하나님의 백성들이 우상을 섬기는 거, 하나님보다 더 사랑하고 의지하는 거 있으면 하나님이 질투하셔요. Бурхан тийм ээ бурханаас илүү итгэж найддаг ямар нэгэн зүйл байх юм бол бурхан түүнд нь одоо илүү их атаархдаг байна. Харддаг. 하나님을 제일 사랑해야 돼요. 제일 사랑하고 하나님을 제일 의지해야 됩니다. Тийм учраас бид нар бурханыг улам илүү ихээр итгэж түүнийг улам илүү ихээр хайрлах хэрэгтэй. 이 하나님의 마음이에요. Энэ бол бурханы сэтгэл байна.
여러분, 이 하나님의 마음을 여러분 에, 외면하시면 안 됩니다. Та нар энэ бурхны сэтгэлийг тийм ээ одоо үл тоомсорлож болохгүй. 이런 우리가 마음을 가지고 하나님의 일을 할 때 하나님이 도와주시는 겁니다. Бид нар ийм зүрх сэтгэлээр бурхны ажлыг хийх юм бол бурхан биднэрт тусалдаг байна. 자, 6절 한번 읽어보세요. За 6 дугаар эшлэл энэ нь хүртэл Израилаас гарсан билээ. Дархан үүнийг хийсэн болохоор энэ бол бурхан биш. Үнэхээр Самарын тугал нь бутран эвдрэх болно. 자, 이 이스라엘 백성들이 섬기는 우상은 이 기술자, 이 장인이 그 손으로 만든 거예요. Мгм. За тэгвэл Израилийн ард түмний тийм ээ одоо тугал энэ тугалыг бол хэн хийсэн бэ гэх юм бол даргачул хийж бүтээсэн байна. 사람의 손으로 만든, 사람의 그 장인의 손으로 만든 그 송아지 우상이 어떻게 하나님이 될 수가 있습니까? Хүний гараар бүтээгдсэн тийм ээ тэр дархны гараар бүтээгдсэн тэр тугал үхэр үнэ хэрхэн яаж тэр одоо бурхан болж тийм ээ чадах вүлээ. 아, 이 거짓된 그 우상, 이 말 못하는 이 거짓된 우상을 하나님으로 섬기고 믿고 의지하고 있으니 하나님이 얼마나 그 진노가 타오르겠습니까? Мгм. Тэр худал хуурмаг тэр бурханд тийм ээ итгэж мөргөж байгаа учраас бурхны уур хилэн тэдний эсрэг хичнээн их хүчтэй тийм ээ одоо уурлаж одоо уур нь одоо уур хилэн хөдлөх билээ. 그래서 하나님이 이 사마리아의 송아지 우상을 산산히 다 부서지게 한다는 거예요. Тэгээ бурхан одоо Израилийн тэр одоо тугал тийм ээ Израилийн тэр бурхан болох тэр тугалыг бутран эвдэх болно гэсэн. 7절 읽어보세요. За 7 дугаар ишлэл 8-7. Учир нь салхийг тарьдаг тэд хуу салхийг хурааж авдаг. Босоо тариа ямар ч төрүүгүй. Энэ нь буудаг боловсруулж чаддаггүй. Боловсруулсан ч харийнхан түүнийг нь залгих болно. 여기 바람을 심고 광풍을 거둘 것이라 했습니다. За энэ дээр харах юм бол салхийг тариад тэд хуйг хурааж авна. Хуй салхийг хурааж авна гэсэн. 여기 바람은 인간의 그 노력과 그 힘을 상징합니다. 아하. За тэгвэл энд гарч байгаа салхи гэдэг маань юуг хэлж бэлэгдэж байна вэ гэх юм бол хүний хичээл зүтгэл хөдөлмөрийг бэлэгдэж байгаа. 예. 바로 이 강대국 그 세상의 그 세상의 힘을 의지하고 믿고 의지하는 것을 말합니다. Энэ болохоор тэр хүчрхэг улс орн буюу тийм ээ тэр энэ дэлхийн ертөнцид хүчтэй улс оронд итгэж найдахыг бас хэлж байна. 그리고 광풍을 거둘 것이라 했습니다. За тэгвэл хуй салхийг хурааж авна гэсэн. 이 광풍은 하나님의 심판과 이 멸망을 상징하는 것입니다. Энэ хуй салхи бол тийм ээ бурхны шийтгэл хийгээд мөхлийг бэлэгддэг байна. 그리고 인간의 그 힘과 노력으로 이렇게 이루어 놓은 것들은 사람 보기에는 좋게 보이지만 하나님께서 그것들을 다 산산이 흩어지게 한다는 겁니다. Тэр хүний хүч чадал тийм ээ харахад одоо сайхан харагдаж байгаа ч гэсэн бурхан түүнийг нь одоо үгүй болгох болно, үгүй хийх болно гэсэн. 그것들이 이방 사람들에게 다 삼키도록 하신다는 거예요. Тэднийг харь үндэстэнд залгигдахаар одоо харь үндэстэн залгих болно гэж хэлж байна. 예, 그들의 풍성한 그런 소출, 뭐 이런 가지 가축이나 이런 토지 소산 같은 거, 자기들이 자랑하는 것들 다 이방 나라에게 다 삼켜서 흩어지게 한다는 거예요. Тэгээд тэдний энэ одоо бүхий л одоо хөдөлмөр гэх үү те энэ одоо гарынхан тэр үржил шимийг нь одоо харь улс үндэстнүүд бүгднийг залгих болно гэж хэлж байна. Залгих болно гэсэн байна. 이와 같이 하나님께서는 이스라엘 백성들이 하나님의 도우심을 받지 않고 하나님을 믿고 의지 않고 세상을 믿고 의지해서 이루어 놓은 것들은 다
하나님이 없어지게 한다는 겁니다. Мгм. Ингэж Израилийн ард түмний тийм ээ одоо бурханд найдахгүй итгэж бурханд найдахгүйгээр одоо хийсэн зүйлсийг нь бурхан бүгдийг нь үгүй болгоно гэж хэлсэн. 자, 두 번째 대지, 이스라엘이 열방을 의지함으로 쇠약해진다 그랬습니다. Мгм. За хоёр дахь сэдв Израиль харь үндэстэнд итгэж найдснараа одоо улам илүү мөхөс болно гэсэн баг. 8절로 10절. 8-аас 10 дугаар ишлэл. 8절 읽어보세요. За 8 дугаар ишлэл. Израиль нь залгигдлаа. Тэд одоо хиндэж таалагддаггүй сав мэт үндэстнүүдийн дунд байна. 자, 이스라엘은 이미 삼켜졌다 이렇게 나옵니다. За Израилийг тийм ээ залгигдлаа гэж хэлж байгаа. 예. 앞으로 미래에 일어날 일들인데 이걸 이미 이루어진 사실처럼 이렇게 분명하게 선포하고 있습니다. Энэ ирээдүйд болох зүйл бөгөөд энийг яг одоо болцсон юм шиг одоо ил тод гэх юм одоо бүр тийм ээ одоо маш тодор одоо хэлж өгч байгаа. 이 구절은 이스라엘 민족이 앞으로 장차 아수르의 침략을 받아서 세계 여러 나라에 흩어진다는 것입니다. Энэ нийслэл болохоор юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол одоо Асир болон тийм ээ одоо дэлхийн өөр улс оронд одоо одоо өөр улс оронд захирагдаж одоо улс орн руу одоо тархах болно өөр улс оронд тархах болно гэж хэлж байгаа. 그 흩어져서 멸시와 천대를 받는 이 비참한 상태를 미리 보여주고 있는 것입니다. Ингэж тархаад одоо ичгэвтер бөгөөд тийм ээ одоо ичгэвтер байдалд орно гэдгийг нь одоо хэлж өгч байна. 여기에 즐겨 쓰지 아니하는 그릇 같도다라는 말이 있습니다. За энэ дээр харах юм бол таалагддаггүй сав мэт үндэстэн гэж байгаа. Таалагддаггүй сав мэт гэсэн. 이것은 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀간 곳에서 멸시와 천대를 받게 된다는 것입니다. Энэ дээр бол Израилийн ард түмэн тийм ээ олзлогдож явсан газартаа тэр одоо үл тоомсорлол хийгээ тийм ээ тэр доромжллыг амсах болно гэж хэлж байгаа. 자, 이 마태복음 5장 13절에 이런 말씀이 있습니다. Матай 5-ын 13 дээр нэг ийм ишлэл байгаа. 예수님이 말씀하시죠. Есүс хэлсэн байгаа. Матай 5-ын 13. 너희는 세상의 소금이다 했습니다. Есүс тийм ээ та нар бол дэлхийн давс гэж хэлсэн. 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하겠느냐 했습니다. За гэтэл тэр хэрв давс амтаа алдвал дахин яаж давслаг болгох вэ гэсэн. 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람들에게 짓밟힌다 그랬습니다. За тэгэд энийг юу гэсэн бэ гэх юм бол энэ нь гадагшаа хаягдаж хүмүүсийн доор гიშгэгдэхээс өөр юунд ч хэрэггүй болдог гэсэн байна. 이것은 예수 믿는 사람들이 하나님의 말씀을 지키지 않으면 맛없는 소금처럼 세상 사람들에게 다 멸시와 천대를 받는다는 것입니다. Энэ болохоор Есүст итгэдэг хүмүүс тийм ээ үнэхээр тэр Бурхны үгэнд итгэж найдахгүй бол дэлхийн хүмүүстэй адилхан одоо давсаа алдаж ингэж одоо доромжлогдох болно гэсэн байна. 여러분 믿음을 잘 지켜보세요. 하나님을 사랑하고 믿음을 잘 지키면 세상 사람들한테 존경을 받습니다. Та нар итгэлээ сайн сахиж тийм ээ үнэхээр одоо сайн давс байж чадах юм бол дэлхийн ертөнцийн хүмүүст улам илүү маш сайн хүндлэгдэж чадах болно. 우리 누굽니까? 야곱의 그 아들 가운데 애굽에서 노예로 팔려간 요셉이 있죠, 요셉. Яаковын хүүгүүд донд тийм ээ Египтэд боолчлолоор одоо зарагдаж явсан одоо Йосеф байгаа тийм ээ. 그 요셉이 애굽으로 노예로 팔려갔지만 거기서 하나님을 잘 섬겼습니다. Тэр хэдийгээр болон одоо зарагдаж явсан ч гэсэн тэр өөрөө байсан газараа маш сайн одоо итгэмжтэйгээр одоо тэр амьдэрсэн. 그래서 애굽 사람들한테 큰 영광을 받게 된 겁니다. Тэгээд Египчүүдээс маш тэр агуу гэх юм уу хүндлэлийг тэр хүртэж чадсан байна.
그는 그 믿음을 가지고 오히려 애굽 사람을 다스리고 그들을 정복했습니다. Тэр бүр итгэлтэйгээр тийм ээ одоо Египчүүдийг хүртэл захирч удирдах байсан. 믿음을 안 지키면 애굽 사람들한테 정복을 당하는 거예요. Хэрвээ бид нар итгэлээ сахиж хамгаалж чадахгүй бол бид нар Египчүүдэд өөрсдөө захирагдах болно. 부끄러움과 수치를 당하는 겁니다. Ичгэвэр хийгээд тэр тийм ээ ичгэврийг бид нар амсах болно. 그러나 요셉처럼 믿음을 잘 지키면 오히려 애굽 사람을 다스리고 그들을 정복하고 그들을 하나님께 인도할 수가 있는 거예요. Харин ч эсвэргээрээ бид нар одоо Йосефтэй адилхан итгэлээ сайн сахиж хамгаалж чадах юм бол бид нар илүү тэр бусдыг захирч удирдах чадах болно. 9절 한번 읽어봐요. За 9-р ишлэл 9. 예. Учир нь тэд ойр ганц хулан мэт Асир руу явжээ. Эфраим нууц амаргуудыг хөлсөлжээ. 자, 이스라엘 백성들이 홀로 떨어진 들나귀처럼 아수르로 갔다고 했습니다. Израилийн ард түмнийг юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол одоо ойр ганц хулан мэт Асир руу явжээ гэсэн байна. 여러분, 이 들나귀는 참 다루기가 힘든 짐승입니다. За тэгвэл энэ хулан гэдэг бол ерөөсө сургахад маш хэцүү амьтан байна. 이 들나귀는 사람의 말을 듣지 않고 얼마나 고집이 센지 자기 멋대로 이렇게 돌아다닙니다. Хулан бол одоо сурахад маш хэцүү одоо амьтан бөгөөд үргэлж өөрийн дураараа одоо явж байдаг байна. 이와 같이 이스라엘 백성들이 들나귀처럼 하나님을 순종하지 않고 자기 고집대로만 살아간다는 거예요. Үүнтэй адилхан Израилийн ард түмэн тийм ээ бурханд дуулууртай хандлаггүйгээр үргэлж өөрийн зөрүүд зангаар явж байдаг гэсэн байна. 예. 하나님을 도움을 받지 않고 아수르로 가서 도움을 받으려고 그걸로 간다는 거예요. Бурханаас тусламж авах биш харин ч эсэргээрээ тэр Асир руу явж тэр тусламж авахыг хүсэж байгаа. 또 아수르 사람들에게 조공을 바쳐가면서 우리를 도와주시오 하고 이렇게 아수르 사람들에게 도움을 청하러 간다는 말이에요. Асирчуудад тийм ээ одоо бүр одоо юу гэдэг мөнгө өгөөд ч болох нь тийм ээ биднэрт туслаач гэж гуйхаар явж байгаа. 자, 여기 아수르로 갔다는 말이 나옵니다. 갔고라는 말을 우리가 좀 히브리 원문을 가지고 한번 생각해 보겠습니다. За тэгвэл бид нэр Асир руу явлаа гэсэн үг байгаа. Тэр үгийнхаа одоо юу гэдэг яг одоо еврей үгийнх нь утгыг бүгдээрээ яг ямар үг юм бэ гэдгийг 이 갔고라는 그 히브리어는 알라라는 뜻입니다. 알라라고 부릅니다. 알라. алла. За тэгвэл явжээ гэдэг үг байна тийм ээ. Энэ явжээ гэдэг үг маань Асир биш еврейгээр болгоно алла гэдэг үг байна. 이 알라의 뜻은 올라갔다라는 뜻입니다. 올라갔고라는 뜻입니다. 알라 гэдэг үгийн утга нь юу юм бэ гэх юм бол өгсөж явсан гэсэн утгатай байна. өгсөж явсан. 이 원문대로 해석한다면 이스라엘 백성들이 하나님보다 아수르 나라를 올려다보고 도움을 청하러 갔다는 것입니다. Яг одоо тэр яг үгийнх нь утгаар ингээд харах юм бол Израилийн ард түмэн Бурханаас тусламж гуйлгүйгээр харин тэр Асирыг харж одоо доороос ингэж өнгөж хардагтай адилхан тийм ээ. Одоо Асирыг харан одоо тэднээс Асираас тусламж гуйсан гэж хэлж байгаа. 이거는 오늘날 성도들이 하나님보다도 세상을 올려보고 세상을 우러러보고 세상을 믿고 의지하려고 나가는 어리석은 비둘기 같은 것입니다. За тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол итгэгч нар тийм ээ энэ хүмүүс дэлхийн ертөнцийг одоо тийм ээ харан тэр одоо тагтаа шиг тэр одоо мунхаг үйл хийж байна гэсэн үг байна. 여러분 성도들은 세상을 올려다보면 안 됩니다. Тэгвэл итгэгч нар дэлхийн ертөнцийг доороос дээшээ өнгөж хардагтай адилхан дэлхийн ертөнц рүү өнгөж харж болохгүй байна. 세상은 성도 밑에 있습니다. дэлхийн ертөнц бол итгэгчдийн тийм ээ доор байрладаг. 우리는 세상을 아래로 봐야 됩니다.
бид нар дэлхийн ертөнцийг дээрээс доошо харж сурах хэрэгтэй. 그래야 우리가 이 세상을 다스리고 이 세상에 빠지지 않습니다. 세상을 아래로 보고 우리가 세상을 다스려야 됩니다. Аха. Тэгэж байж бид нар тийм ээ дэлхийн ертөнцийг дээрээс нь доошо харж бид нар дэлхийн ертөнцийг захирч удирдах чадах юм. 여러분, 만물은 교회 아래에 있습니다. 만물 위에 교회가 있습니다. Чуулган бол тийм ээ дэлхийн ертөнцийн дээр байдаг бөгөөд биш ээ. Чуулган бол дэлхийн ертөнцийн тийм шүү дээ зөв шүү дээ дээр байдаг бөгөөд тэр бүтээлүүд бол тэр чуулганы доор байдаг байна. 만물 위에 교회가 있고 교회 위에 하나님이 계십니다. За тэгвэл бүтээлүүдийн дээр чуулган байгаа бөгөөд чуулганы дээр бурхан байдаг байна. 그러니까 이 교회의 위치는 위로 하나님을 우러러 보고 이 만물 세상은 아래로 봐야 됩니다. За тэгвэл чуулганы дүр төрх ямар байх ёстой бэ гэх юм бол тэр одоо дээшээ харахтаа бурхныг харж тийм ээ харин доошоо харахтаа тэр дэлхийн ертөнцийг хардаг байх хэрэгтэй. 네. 우리 하나님의 일꾼들은 세상을 아래로 보고 하나님을 우러러 보고 이렇게 우리가 살아야 돼. Тэгвэл бурхны ертөнцийн одоо ажилчид тийм ээ ард түмэн бол дэлхийн ертөнцийг доошоо харж тийм ээ дээрээс доошоо хардаг шиг харж харин бурхныг доороос дээшээ хардаг шиг бид нар бурхан руу ингэж өнгөж тийм ээ харах хэрэгтэй байна. 그러니까 세상에서 잘 되는 거, 세상에서 성공하는 거, 그 부러워하면 안 됩니다. Тийм учраас бид нар дэлхийн ертөнцид сайхан байгаа, дэлхийн ертөнцид амжилттай байгаа зүйлсэд бид нар атаархах шаардлага байхгүй байна. 세상의 형통을 부러워하지 말라고 했어요. Дэлхийн ертөнцийн тэр амжилттай элбэг хангалуун байгаад тийм ээ атаархах шаардлага байхгүй гэж хэлсэн ба. 세상의 형통을 부러워하는 것이 죄라고 했습니다. Тэр дэлхийн ертөнцид атаархах нь бол тийм ээ гим нүгэл гэж хэлсэн. 우리가 잠언 배울 때 이미 다 배운 겁니다. Энийг бид нар сургаалт өгс номыг сурахдаа аль эрт сурчсан зүйлс. 잠언 21장 4절에 우리가 이미 배웠어요. 21장 4절에. Сургаалт өгс 21-ийн 4-р ишлэл дээрээс бид нар аль эрт сурсан зүйл байна. 악인이 형통한 것은 죄라고 했습니다. 분명히. За тэгвэл одоо бозор нүгэлтэн тийм ээ гимтэн бозор хүмүүс амжилтанд хүрэх нь энэ бол одоо гим нүгэл юм а гэсэн буруу юм а гэсэн ба. 그래서 너는 악인의 형통을 부러워하지 말라고 했습니다. Тийм учраас бид нарыг тийм ээ тэр буруу гим нүгэлтэй хүмүүсийн одоо амжилтанд атаархаж болохгүй гэсэн. 그와 함께 있으려고 하지도 말라고 했습니다. Тэгээд тэднэртэй хамт байхыг ч одоо хүсэж болохгүй гэсэн. 잠언 23장 17절에도 이렇게 기록되었습니다. Сургаалт өгс 23-ийн 17 дээр бас ингэж хэлсэн байгаа. 내 마음으로 죄인의 형통을 부러워하지 말라 했습니다. Чи өөрийн зүрх сэтгэлдээ тийм ээ гим нүгэлтнүүдийн тэр одоо алдаа зөрчилд бүү атаарах гэсэн байна. 항상 여호와를 경외하라 했습니다. Үргэлж эзнээс имээ гэсэн. 그러면 반드시 내 장래가 있겠고 내 소망이 끊어지지 아니하리라 했습니다. Хэрвээ тэгэх юм бол чамд ирээдүй байгаа бөгөөд чиний найдвар тасрахгүй гэсэн байна. 예. 우리는 하나님을 우러러 봐야지 세상에 잘 되는 거, 성공하는 거, 세상에 번영하는 거 그거 부러워하면 안 됩니다. Бид нар дэлхийн ертөнцийг тийм ээ дээрээс нь доошоо харах ёстой болохоос биш тэр дэлхийн ертөнцийн тэр амжилттай сайхан байгаа хүмүүсийг хараад түүнийг харж тэдэнд атаархах шаардлага байхгүй. 이 교회의 위치는 만물을 다스리고 정복하고 이 만물을 이렇게 아래에 두고 우리가 만물을 잘 하나님 뜻대로 다스리고 정복하는 이런 권능을 하나님이 우리에게 주신 겁니다. Бол чуулганы эрх мэдэл, чуулганы байр суурь гэдэг маань ямар юм бэ гэх юм бол бид нар дээрээс нь доошоо хардаг тийм ээ. Тэр бүтээлүүдийг дээрээс нь доошоо харж одоо захирч удирддаг. Ийм одоо эрх мэдлийг биднэрт өгсөн байна. 10절 읽어보세요. 10절 호세야 8장 10절. За Хосея 8-ын 10 дугаар ишлэл. Хосея 8-ын 10. Хэдийгээр тэд үндэстнүүдийн дунд бие худалдсан боловч одоо би тэднийг цуглуулах болно. Ноёдын хааны дараллаас
болж тэд багасж эхлэх болно гэж. 이 구절은 이스라엘 백성들이 이방인들의 마음을 얻으려고 선물을 주었다고 했습니다. 아하. 재물을 가지고 아하. 조공을 바쳤다는 거예요. Энэ дээр харах юм бол Израилийн ард түмэн тийм ээ тэр ноёдын зүрх сэтгэлийг худалдаж авахын тулд одоо нэгэсний юу лээ тэр чинь хахуул өгсөн гэж байна. 그러나 그것이 그들에게 평안을 주지 못했다고 했습니다. Гэтэл тэр нь тэднэрт амар амгалан амар тайвныг өгч чадаагүй байна. 하나님께서는 이방인들을 이스라엘로 모아들여서 침략하도록 만드신다는 거예요. Бурхан Израилийн ард түмнийг хар үндэстэн рүү цуглуулад тийм ээ тэднийг одоо тэднийг эзэлж довтлохоор одоо довтлох болно гэж хэлсэн. 이제 내가 그들을 모으리니 했는데 이방 사람들입니다. За тэгвэл одоо би тэднийг цуглуулж гэж хэлсэн баг тийм ээ тэднийг цуглуулах болно гэдэг маань хэнийг хэлсэн бэ гэх юм бол хар үндэстнүүдийг хэлсэн байна. 예, 그들은 지도자의 임금이 지어준 짐으로 말미암아 쇠퇴한다 그랬어요. За тэднэр бол удирдагч тийм ээ хааныхаа одоо өгсөн юу гэсэн бэлээ ноёд хааны дарлалаас болж тэд багасж эхлэх болно гэсэн байна. Багасж эхэлнэ. 그 이방인의 지도자는 누굽니까? 바로 아수르 왕을 의미합니다. За тэгвэл хайр үндэстнүүдийн удирдагч гэж хэнийг хэлээд байгаа юм бэ? Энэ бол нэг ёсны тэр Ассирийн хааныг хэлж байна. 예, 그 이방인의 지도자의 임금은 아수르 왕 살만에서를 말합니다. За тэгвэл энэ нь одоо хайр үндэстний хаан болох одоо Ассирийн хаан Салман Эсарыг хэлж байна. 그 살만에셀이 바로 이스라엘 백성들을 포로로 포로로 잡아간다는 거예요. Салман Эсар бол одоо Израилийн ард түмнийг олцлож авч явах болно гэсэн. 예, 이것이 바로 지도자의 임금이 지어진 짐이라는 것은 아수르 왕 살만에셀이 이스라엘 백성들을 포로로 끌려간다는 거예요. Тэгвэл энэ одоо тэр хааны дарлал гэдэг маань юу хэлж байгаа юм бол тэр Ассирийн хаан Израилийн ард түмнийг одоо олзолж явахыг л хэлээд байна. 예, 이스라엘을 포로로 잡아간다는 거예요. Израилийг олзолж авч явна. 예, 이것으로 말미암아 이스라엘이 이렇게 나라가 쇠퇴하고 패망한다는 것입니다. Үүнээс болоод Израилийн ард түмний улс орн нь тийм ээ улам илүү мөхөж одоо юу гэдэг хүчин мөхөс болно гэсэн байна. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр ингэж дуусгая. 자, 여러분 우리 믿는 성도들은 그 교회의 위치는 어디라고 했습니까? За тэгвэл манай итгэгчдийн хувьд тийм ээ чуулганы байр суурь хаана байдаг гэсэн бэ? 만물 위에 있다고 했어요. 만물 위에. Чуулганы байр суурь бол бүтээлүүдийн дээр байдаг гэсэн байна. Бүтээлүүдийн дээр байдаг. 교회의 위는 바로 하나님이시에요. Харин чуулганы дээр болохоор бурхан байдгаа гэсэн байна. 그래서 이 교회는 하나님을 우러러봐야 돼. Тийм учраас чуулган доороос дээшээ бурхан руу харах хэрэгтэй. 자, 이 만물과 세상은 아래입니다. 교회 아래에 있어요. Харин бүтээл хийгээд энэ дэлхийн ертөнц бол чуулганы доор байдаг байна. Чуулганы доор. 우리가 세상을 우러러보면 안 됩니다. Тиймээс бид нар дэлхийн ертөнцийг дээшээ тийм ээ өнгийж харж болохгүй, дээшээ харж болохгүй. 세상을 부러워하면 안 되는 거예요. Бид нар бас дэлхийн ертөнцид атаархаж болохгүй байна. 그럼 하나님의 권위를 잃어버리는 겁니다. Хэрвээ тэгэх юм бол бид нар бурхны нөгөө эрх мэдлийг тийм ээ одоо алдах болно. 우리 믿음의 조상 요셉은 하나님을 우러러보고 애굽을 아래로 봤습니다. Бидний итгэлийн өвөг болох Йосеф тийм ээ одоо бурхныг дээш нь тийм ээ одоо бурхныг хараад дэлхийн ертөнцийг харин дээрээс доошо харж байсан байна. 그래서 그가 하나님의 능력으로 애굽을 다스리고 애굽을 정복하는 총리가 된 겁니다. Тийм учраас тэр Египтийг захирсан тийм ээ одоо Египтийн ерөнхий сайд болж чадсан байна. 여러분, 오늘 아주 귀한 진리를 배웠습니다.
За бид нэр өнөөдөр маш чухал үгийг өнөөдөр сурлаа. 자, 우리가 이 진리를 가지고 하나님을 우러러보고 우리가 하나님께 충성합시다. Тэгээд бид нэр энэ үнний үгийн дагуу бид нэр доороос дээшээ Бурхныг хараад Бурхны үгэнд итгэмжтэйгээр амьдрцгаая. 하늘과 땅의 모든 권세를 하나님이 우리에게 예수님을 통해서 주신 겁니다. Тэнгэр болон газар дээрх эрх мэдлийг биднэрт мэй Бурхан Есүсээр дамжуулаад биднэрт өгсөн байна. 예, 바로 예수님의 이름에는 하늘과 땅의 모든 권세가 들어있는 이름입니다. Есүсийн нэр бол тэнгэр болон газар дээрх бүх эрх мэдэл өгөгдсөн нэр байна. 그 이름의 권세를 하나님이 우리에게 주신 겁니다. Тэр нэрийн эрх мэдлийг Бурхан биднэрт өгсөн. 할렐루야. Амен. 자, 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун Бурхан эцэг минь танд талархаж байна. 우리는 하나님을 우러러 볼 수 있는 만물의 위에 있는 권세를 주셨습니다. Бид нар Бурхан бүхнийг дээрээс доошо харах тэр Бурханы тэр эрх мэдлийг бидэнд өгсөн байлээ. 만물 위에서 하나님을 우러러 볼 수 있는 이런 권세를 주셨습니다. Бусдын дээрээс доошо харж чадах тэр Бурханы эрх мэдлийг өгсөн байлээ. 또 만물을 발 아래 두고 만물을 다스릴 수 있는 권세를 하나님이 주셨습니다. Тэгээ бүхий бүтээлүүдийг хөл доороо байлгаж тэр бүтээлийг захирч чадах тэр эрх мэдлийг бидэнд өгсөн байлээ. 하나님을 우러러보는 권세와 만물을 다스리는 권세를 가지고 우리가 하나님의 일에 충성하는 일꾼들이 되게 해주시옵소서. Үнэхээр бид нар бүхий бүтээлүүдийг дээрээс нь доошоо хардаг Бурханы эрх мэдлийн дагуу байж чаддаг энэ эрх мэдлийг энэ эрх мэдлийг та бидэнд өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 예.